Pastor Ben je tu medzi nami. Pastor Ben, vítame ťa s veľkou láskou. Thank you. Come on, let's give Jesus a big hand clap. Dajme Ježišovi veľký potlesk. Hallelujah. Awesome. Thank you, Jesus. Skvelé, vďaka Ježiš. Who's happy to be here tonight? Kto je šťastný, kto je tu dnes večer? It feels good in here tonight, right? Ja sa cítim veľmi dobre tu I dnes feel like večer. people came expecting something tonight from Vnímam, že heaven. ľudia prišli sem a očakávajú niečo z neba. Who came expecting something Kto from God prišiel tonight? očakávajúc niečo od Boha dnes? Amen, amen. What a great day it's been already. To bol skutočne skvelý deň dnes. Before we share a few testimonies Predtým, ako budeme zdieľať zo pár svedectiev, of what the Lord did through many of you on the streets čo today. Pán urobil cez mnohých z vás dnes na I uliciach, want to say thank you to Pastor Adrian, Pastor chcem Susanna. poprosiť, alebo poďakovať pastorovi Adriánovi a Give them a Zuzane. big hand Zatlieskajte im. because they opened the church and they said, "Come, let's do this." Pretože oni otvorili tie brány zboru a pozvali nás, Who's prídite. happy we're doing this week? Takže kto je šťastný to, čo tu robíme Yeah, tento it's awesome. týždeň? It's awesome. So, and thank you for all your hospitality. A ďakujeme pekne za vašu pohostinnosť. My abs are hurting from laughing so much the last few days. Takže moje proste tie brušné svaly sa stále smejú celý ten čas, čo som tu, And sa napínajú. It's only my second time here, Takže po druhý krát som but I tu feel like medzi I've vami. already, I feel a little bit family already. Ale vnímam to tak, ako keby som už bol členom So, tejto rodiny. I'm glad to see already. Yeah, I'm glad to see already have a Slovak name. Takže som rád, že už som dostal aj slovenské meno. Benom. Benom. S kým s čím? S Benom. So that'll be my new name. Takže to bude moje nové meno. Benom Kruskom. Benom Kruskom. Who all went out on the streets today to win Takže some kto bol souls? dneska na uliciach Just získavať stand to your duše? feet real quick. Look at Poprosím that. ťa, rýchlo sa postav. Kto z vás just stand bol real quick. dnes na ulici? Look at that. Come on. Pozrite na to. Wow. Awesome job. Výborná práca. And I heard today is a day off. It's Ja today, viem, že dnes bol sviatok. it's today like your liberation from World War II. Áno, je to taký deň víťazstva nad fašizmom. Fascism. Okay. Who's happy you're not a fascist? Are we happy we're not speaking German here today? Takže sme šťastní, že tu nehovoríme po nemecky dnes, že? Who likes freedom? Kto miluje slobodu? So we're here to celebrate freedom today. Takže Amen. dnes tu oslavujeme slobodu. It's funny. It doesn't matter where you go in Europe. Je to zábavné, je úplne jedno, že kam cestuješ v Európe. People are very happy they don't speak German. Ľudia sú všade veľmi šťastní, že nerozprávajú po nemecky. I know Dutch sounds a little bit like German. Ja viem, že holandský jazyk znie trošku podobne nemčine, Trust me. ale dôverujte mi, Dutch is much better. holandština je oveľa lepšia. Can you say amen? Môžeš povedať amen na to? I want to ask my brother Victor to come up. Chcem, aby môj brat Viktor sem prišiel. Don't clap. Don't clap. Nie, Don't clap. netlieskajte mu. No, I'm just kidding. Srandujem. Go. It's my younger brother, but he's bigger than me. On je väčší ako ja, hoď je mladším, So I have to be nice every now and takže then. musím byť k nemu dobrý. Vie. But he's going to share with us what God did on the streets today. Takže on nám povie nejaké svedectva, čo Boh dnes And robil na uliciach. we have a few testimonies of you from people that Máme aj nejaké svedectva od vás, led a bunch of people to the Lord today. So, lebo veľká masa ľudí dnes prišla k Pánovi. Hallelujah. Haleluja! I'm happy to announce that 52 of you went out on the streets. Som šťastný vám oznámiť, že 52, že 52 z vás išlo na ulice. We're so happy that you took your day off to come with us to hit the Sme streets. veľmi šťastní, že ste využili ten sviatočný deň a išli ste na To ulice tell slúžiť. people the best news that there Aby ste is. hovorili na uliciach tú najlepšiu správu, That aká Jesus existuje. is alive Že today. Ježiš žije aj dnes. And he is still the same. A And je he stále still ten istý. saves. Stále He zachraňuje. still delivers. Stále And he vyslobodzuje. still heals A today. stále Amen. uzdravuje aj dnes. Amen. So 52 of you went out today, many for the first time. Takže 52 z vás išlo dnes na ulice a niektorí z vás po prvýkrát. And I'm happy to share with you A som šťastný, že vám môžem povedať, that 275 že people gave their lives to Jesus. 275 ľudí sa dnes s nami modlilo.
prijalo Hallelujah. Ježiša. Haleluja. The Bible says Biblia hovorí, that all heaven rejoices že over one. celé nebesia sa radujú iba nad jedným, ktorý činí So pokánie. can you imagine what kind of Takže party they're having vieš si right now? predstaviť, aká party je teraz v nebi? I was thinking about that. Ja som nad týmto rozmýšľal. Think about this. Ever since Jesus died, Takže rozmýšľaj nad tým, že odkedy Ježiš zomrel, people have been getting saved odvtedy ľudia prijímajú spasenie. all around the world. Stále, po celom svete. So basically, in heaven, there's been a party for 2025 Takže si to predstav, v years, podstate už cez 2025 rokov je party v nebesiach. non-stop. Nezastaviteľná party. And tonight, you and I are joining that A party ty a ja dneska sa spájame na tej and oslave rejoicing and a thanking radujeme God sa a ďakujeme Bohu, that people got saved že and ľudia set free, boli spasení, vyslobodení, taken out of the kingdom of darkness, že boli prenesení z kráľovstva put temnoty into the kingdom of light. a boli prevedení do kráľovstva svetla. And one more thing before I give it back to Pastor Ben. A ešte jedna vec predtým, ako odovzdám mikrofón pastorovi I want Benovi. to ask first of all, the whole church, everybody is involved in soul winning, not just the ones that went out on the Chcel by streets. som povedať, že vy všetci, ktorí ste v cirkvi, ste zapojení v tomto získavaní duši, nielen tí, čo boli dnes So vonku. please don't feel bad if you weren't there Takže prosím today. ťa, ak si dnes nebol, necíť sa proste zle z toho. You're part of this Si church. súčasťou tejto cirkvi, You serve, ty slúžiš, you sow, seješ and you are part of the souls that got saved today. a, They're on a your máš account too. spoločný podiel na tých spasených dušiach, Amen. ktoré boli dnes. And I want to ask everybody in the church A chcem sa spýtať každého, kto ste tu v zbore, to pray for those people that got saved aby ste today. sa modlili za tých ľudí, ktorí dnes prijali Pána. Pray they find their way into a good church. Modlite sa, aby našli spôsob a dobrú cirkev. And I know of a very good church here A ja in viem o Bratislava. jednej veľmi dobrej cirkvi v Bratislave. Right here. Práve tu. Amen? Amen. Amen. So we have two testimonies from today. Takže vybrali sme nejaké dve svedectvá z dnešného dňa. I want to ask the young man that came out Poprosíme today to come mladého forward and muža, share his testimony. Give him a Luboša, aby great prišiel. applause. Povzbuďte ho. Maybe you can stand here Tu sa môžeš, prosím ťa, and postaviť. just tell everyone that what happened today and what God did through you. Iba povedz, že čo sa stalo, čo Boh skrze teba vykonal. No. Ja som býval akože taký viac hamblivý človek, I used to be shy, ale dneska som akože išiel na tú ulicu. but today I went to the streets. Bolo to akože prvýkrát It was for very first time for me. a rozprával som sa vlastne s 50 ľuďmi And I shared Jesus with around 50 people. a 4 z nich akože, som sa s nimi And modlil 4 of modlitbu them spasenia. received Christ. Hallelujah. Let's give him a great applause. Dajte mu ešte raz veľký potlesk. He's not shy anymore, is he? Už nie je viacej plachy, však? Like I said this morning, God uses everyone despite your Ak personality. som dnes ráno hovoril, Boh si používa každého bez ohľadu na jeho typ osobnosti. Jesus called 12 disciples, Ježiš povolal 12 all učeníkov, with different personalities, každý jeden z nich mal úplne inú osobnosť. and he called all of them to be fishers of men. Ale každého jedného povolal k tomu, aby boli rybármi ľudí. I want to ask Betka, Poprosíme aj Betku. Betku. Was your second time to go out on the streets, I think? Bolo to po druhý krát, čo si bola takýmto spôsobom na ulici. And God used you mightily. Please share with the people. Takže ahojte. Ja som mala už predtým nejaké skúsenosti trošku, hej, ale nevidela som žiadne výsledky. I had some experiences before, but there were no results. No a dneska, vlastne už včera, keď sa pastor Ben za nás modlil, tak som prijala ten oheň a Yesterday when you pray over me as well, I got that fire. A vedela som, že Boh si ma použije, And I ale knew that God would use me, že mu nechcem dávať žiadne limity. that I don't want to put him any limits. A vedela som, že ten oheň, ktorý som prijala, tak chcem, aby si naplno použil. And I knew that fire I got, I want God to use that fire today. A skutočne, ako som pustila to všetko v zmysle, že nejdem kázať mysľou. And when I put all those limits and obstacles from my mind away, A použila som ten skript, ktorý nám dali. and I really used that script, yeah, Tak dneska sa modlilo so mnou 19 ľudí. I Išlo to prayed takto. with 19 people. A čo chcem ešte povedať,
povedať, tak sa zmenilo to, že išla som do tej ulice s tým, že zrazu som mala takú smelosť ako nikdy predtým. And in addition, I would like to tell that I was so bold as never before when I go to the streets to share the gospel. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pastor Ben, back to Ďakujem, you. Pane. Come on, isn't that awesome? No nie je to skvelé? And first time. And then so many souls. That's awesome. Takže poprvýkrát a toľko duší, to je úžasné. When you get the fire, Pretože keď získaš ten oheň, everything changes. všetko sa mení. Amen. Amen. So it doesn't matter how you came in tonight. Takže je úplne jedno, aký si sem prišiel One dnes touch večer. from Jesus Jeden dotyk od Ježiša can totally change you. ťa úplne vie zmeniť. I used to be very shy, Ja som zvykol byť veľmi plachý, very quiet. taký tichý človek. My brothers used to call me wallflower. I don't know, they don't know how yeah, it's like means like Moji bratia ma zvykli volať nejaká taká kvetinka, ale neviem aká. what Vlčíma. did you call me? Vlčíma. What you Huh? Red? No, not red color. Tulip. But I was very shy. Bol som veľmi plachý, But then when the fire of God came upon me, ale keď Boží oheň na mňa prišiel, all that was burned out. všetko sa toto vo mne And, vypálilo. and God gave me boldness. A Boh mi dal tú And smelosť. boldness is not something natural. A tá smelosť, tá odvaha, to nie je niečo It's prirodzené. supernatural. Je to niečo nadprirodzené. It's something God can give you. Je to niečo, čo ti Boh vie And God darovať. will give it you this week A Boh ti to dá aj tento týždeň. by the Holy Spirit, Skrze Svätého Ducha. so that none of us will stand with empty hands before Tak, Jesus. aby nikto z nás s prázdnymi rukami sa nepostavil pred Amen. Ježiša. Amen. Let's open up our Bible to Acts 19. Otvorme si Biblie v Skutkoch apoštolov 19. Acts chapter 19. Skutky apoštolov 19. We're going to read of this amazing revival that happened in Ephesus. Budeme čítať o tom úžasnom prebudení, ktoré sa udialo v Efeze. And what God did in Ephesus, A to, čo Boh urobil v Efeze, He wants to do in Bratislava. to isté chce spraviť aj v Bratislave. He wants to do in Amsterdam. Chce to urobiť v Amsterdame. He wants to do in Europe, all over. Chce to urobiť všade v Európe. Amen. Amen. So we're going to read this, Takže budeme to čítať and we're going to see what God did there. a budeme sa pozerať na to, čo Boh urobil tam. But we know the same Holy Spirit that did that there Ale my vieme, že ten istý Svätý Duch, ktorý to vykonal v tom čase, will also do it here, to urobí aj tu, if we believe. pokiaľ budeme veriť. How many believers do we have? Or say a Koľko loud veriacich amen. tu máme dnes, povedzte hlasné Amen. Amen. Okay, verse 1, it says, And it happened while Apollos was at Corinth, that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? Od prvého verša. Stalo sa v tom, čo bol Apollo v Korinte, že Pavol pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov a povedal im, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili? So they said to him, We have not even heard whether there is a Holy Spirit. A oni mu odpovedali, ba sme ani nepočuli, či je Svätý Duch. And he said to them, Into what then were you baptized? A on im povedal, a na čo ste teda pokrstení? So they said, Into John's baptism. A odpovedali na Jánov krst. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, A Pavol povedal, Ján krstil krstom pokánia, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is on Christ Jesus. a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to znamená v Krista Ježiša. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. A keď to počuli, dali sa pokrstiť do mena Pána Ježiša. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, A keď potom zložil na nich Pavol ruky, prišiel na nich Svätý Duch. and they spoke with tongues and A prophesied. hovorili v jazykoch a prorokovali. Now the men were about 12 in all. A bolo ich všetkých asi 12 And he went mužov. into the synagogue and spoke boldly for 3 months, A vošiel do synagógy a hovoril prosto a smelo asi 3 mesiace. reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. Hovoril a presviečal tam o veciach kráľovstva Božieho. But when some were hardened and did not believe, but spoke evil of the way before the multitude, A keď sa niektorí zatvrdzovali, neposlúchali a vraveli zle o ceste Božej pred mnohými ľuďmi, he departed from them and withdrew the disciples, odstúpil od nich a oddelil učeníkov reasoning daily in the school of Tyrannus. a hovoril každý deň v škole istého Tyraniusa. And this continued for 2 years. A toto trvalo asi 2 roky.
so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, Takže všetci, ktorí prebývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša. both Jews and Greeks. Aj Židia, aj Gréci. God did a special revival in that city. Takže Boh urobil jedno špeciálne prebudenie v tomto meste. And it led to the church exploding. A spôsobilo to, že tá cirkev úplne vybuchla. They say that church was about 100,000 members. Hovorí Božie slovo, že okolo 100,000 členov mohol mať ten zbor. Mega, Megazbor. big. Veľký. See, when the Holy Spirit begins to move, Takže keď sa začne Svätý Duch hýbať, everything begins to multiply. všetky veci sa začnú multiplikovať. I don't know how that is here, Neviem, ako to máte tu, but in Holland, people love small. ale v Holandsku ľudia sú takí malomyselní, majú radi Small car, proste malé veci, malé small autá, house, malé domčeky, small little family, malé rodiny, small church, malú cirkev, small faith, malú vieru and they love small. a si líbujú v tej And they malosti. say, oh, small is so good. To malé, to je také pekné. God loves small. Boh miluje to malé. But you know what? Ale vieš čo? Yes, God loves small. Áno, Boh miluje malé, But God, everything that's small, God makes big. ale všetko to, čo je malé, Boh činí veľkým. He said, even if you have a mustard seed faith, Biblia hovorí, že keby si mal len vieru ako horčičné zrno, it's very small. to je veľmi malé. But if you use it, Ale pokiaľ ju it's použiješ, going to get so big, sa tak narastie, it's going to help a lot of people. že vie to pomôcť mnohým ľuďom. Our church in Holland, it started very small. Napríklad naša cirkev v Holandsku začala úplne zmala. 3 people. 3 ľudia sme boli. Me, Ja, my wife, moja žena and our 1-year-old daughter. a naša jednoročná dcéra. And we rented a little room in a hotel. A v jednom hoteli sme si prenajali malú And we miestnosť say, here's the River Amsterdam Church. a povedali sme, toto je River Amsterdam 3 zbor. people. 3 ľudia. And we did an outreach. Tak urobili sme takú evangelizáciu. First Sunday, about like 18 or 20 people came. Tú prvú nedeľu asi 18 alebo 20 ľudí prišlo. The next week, A nasledujúci I týždeň had preached so good tak dobre som kázal, that only 12 came back. že iba 12 sa vrátilo z nich. Then I preached so good again. A potom som znovu tak dobre kázal, Only 7 came back the že next iba week. 7 na tú ďalšiu nedeľu prišlo. And then 5. A potom 5. And then the next week. A potom ten nasledujúci I týždeň had been soul winning all week, som získaval duše celý knocking týždeň. on doors, Proste chodil som od dverám k dverám, inviting people, pozýval som ľudí, praying. modlil som Oh sa. Lord, send people. Pane, pošli ľudí. Thank you for revival in Ďakujem ti Amsterdam. za prebudenie v Amsterdame. On Sunday, after a week of praying and working, A po týždni tej práce a tých modlitieb, my wife and I and our 1-year-old daughter came to church. ja, moja manželka, jednoročná dcera, prichádzame do cirkvi. And 10 o'clock the service was going to start. Takže o 10. malo začať zhromaždenie 10 o'clock, nobody was there. a o 10. nikto tam nebol. But we said, no, they're still coming. Ale my stále hovoríme, oni aj tak They're prichádzajú. Oni prídu. We can't see them yet, but they're coming. My ich síce nevidíme, ale oni prichádzajú. And I said, today we start at 10:15. A povedal som, dnes špeciálne začneme 10:15. Start a little later. Trošku neskôr začneme. They're still sleeping, they're coming. Oni ešte spia, ale prichádzajú. 10:05, nobody. 10:05, nikto. 10:10, nobody. 10:10, nikto. 10:15, nobody. 10:15, nikto. And my wife was the welcome team. A moja manželka bola v tom vítajúcom tíme. She was also the kids team Takisto mal na starosti besiedku. and the coffee team. A rovnako bola v bufete. And I was preaching, A ja som kázal. and if I pray for people, I catch them. A ak som sa pomodlil, tak som ich aj chytil. And I was the sound guy too. A rovnako som bol aj zvukárom. Our worship was a YouTube video. A čo sa týka chvál, to bolo také YouTubeové So video. I pressed play, Takže dal som play, stand and worship, postavil som sa, chválil som, press stop, potom som dal stop, get the microphone and preach. zobral som si mikrofón, pokázal som, But my wife came from outside. She said nobody came. ale manželka sa vrátila a hovorí, nikto Oh, neprišiel. and I felt so discouraged. A taký som bol znechutený vo svojom vnútri. Well, you know what I did? Vieš, čo som spravil? I set my wife on the front row, Tam posadil som svoju ženu, 1-year-old daughter next to her, jednoročnú dceru vedľa nej and I preached a kázal som. as if there was 100 people there. Tak, ako keby tam bolo 100 ľudí. It was the shortest message I've ever preached. To bolo to najkratšie posolstvo, aké som kedy kázal. But I was preaching thinking maybe somebody will still come while I'm preaching. Ale kázal som preto, lebo možno predsa niekto príde počas mojho kázania. But nobody came. Ale nikto neprišiel. I did an altar call. Urobil som výzvu na spasenie, Nobody got saved. nikto nebol spasený. I did an offering. Spravil som zbierku,
put some my last money in my own offering. Nejaké posledné peniaze, moju vlastnú zbierku som si spravil. We drove home that day. A potom sme sa teda viezli autom domov It was a very quiet drive home. a tá jazda bola veľmi tichá jazda. The good thing about having nobody come, Jedna z dobrých vecí na tom, že nikto nepríde, it can only get better. že sa to môže len zlepšiť. It can only go up from there. Stále môžeš ísť iba hore z takejto And I can pozície. tell you right now, A môžem ti povedať, from that day, od toho dňa everything's gone up. všetko išlo smerom nahor. God loves small, Boh áno, miluje but malé, he makes it big. ale on spôsobuje, že to rastie. God called Abraham and Sarah, they were by themselves. A on povolal Abrahama a Sáru. Abrahama a Sáru boli sami. But when God was done with them, Ale keď Boh s nimi skončil, they were a mighty nation, boli obrovským národom. strong and mighty. Silný a mocný. That blessing that's on Abraham To požehnanie, ktoré bolo na is still Abrahamovi, working today. stále pôsobí aj dnes. Nations all around the people of Israel Všetky tie národy okolo Izraela wanting to destroy that nation, chceli vyvraždiť ten národ, but zničiť they ho. can't. Ale nedá sa to. Why? Prečo? God's blessing is working on that land. Pretože Božie požehnanie pôsobí na tej And that zemi. same blessing To isté požehnanie is on you je na tebe and is on me. a je aj na mne. And that blessing A to causes you požehnanie to spôsobuje, take you from where you are aby today ťa zobralo z toho miesta, kde and si to teraz, bring you up and up a and up and vynieslo ťa up. vyššie a vyššie a From vyššie. glory to Od glory slávy to do glory slávy, to do glory. slávy, do slávy. Where you are today Tam, kde si dnes, is not where you will stay. to nie je miesto, kde zostaneš. God will multiply it. Boh ťa rozšíri. Paul started with 12 people. Pavol začal s 12 ľuďmi. He could say, oh, this is small. On povedal, to je málo. What are we going to do here? Čo tu budeme robiť? But the Holy Spirit came upon them. Ale Svätý Duch na nich prišiel. And Paul started preaching every day. Pavol každý deň začal kázať. This word This word works still today. toto slovo stále funguje aj Paul dnes. started preaching that word, Pavol sowing the seed začal of the word stále of God. kázať a sial to slovo. 2 years every day. Po 2 roky, každý jeden deň. Sowing the seed, sowing the seed. Sial, rozosieval semeno. And Jesus said it. A Ježiš povedal, When the seed falls into good ground, že keď semeno padne do dobrej it pôdy, produces a change. tak začne pôsobiť zmenu. That's what we're doing these days here. A to isté robíme aj v týchto We're dňoch tu. sowing the word My rozosievame slovo into the hearts of many people. do srdc mnohých ľudí. Here in your heart, Aj tu v tvojom srdci, but out there in many other aj hearts. do tvojho srdca, ale do mnohých iných And srdc. it's producing a A transformation. produkuje to tú premenu. And God wants to give revival, A Boh chce dať prebudenie. just like He did here. Rovnakým spôsobom, ako to urobil God tu. wants to multiply Boh us. chce nás I rozšíriť. believe we're living in days today Ja verím, že my žijeme v takých dňoch, where things are speeding up. kedy sa veci zrýchľujú. Last night we talked about it. Minulý večer sme o tom rozprávali, Jesus is coming back very soon. že Ježiš sa vracia veľmi skoro. He's coming back very, very soon. Veľmi, veľmi skoro je jeho And návrat. everything is speeding up. A všetko sa zrýchľuje. The devil knows his time is almost up. A diabol veľmi dobre vie, že jeho čas konca prichádza. So he's trying to bring a lot of darkness and a Tak lot of práve mess in a short preto time. veľa neporiadku a veľa temnoty sa snaží dať do spoločnosti. Wars and destruction and Deštrukciu, vojny, famines and pestilence. hladomory. And people are in turmoil. People are nervous about it. A ľudia sú veľmi z toho nervózni. And the church, many times the church is like, oh, what's going on? A niekedy aj ľudia v cirkvi sa zláknú a že čo sa to deje? But the Bible says, say to the righteous, Ale Biblia hovorí, že povedz spravodlivému, it will be well with you. že s tebou to bude v You got poriadku. nothing to fear. Tebe sa bude dariť, ty sa You got nemáš čoho nothing báť. to be afraid of. Nie je nič, čoho by sa mal You're in obávať. a kingdom that cannot be Ty si shaken. v kráľovstve, ktoré je neotrasiteľné. Even if everything out there is being shaken, Dokonca aj keby sa všetko naokolo triaslo. you're unshakable. Ty si neotrasiteľný, Because your life is founded pretože on the rock, tvoj Jesus život Christ. sa našiel na tej skale, ktorou je Ježiš Kristus. And even when everything is shaken, A dokonca aj všetko, keď naokolo you're sa going to be trasie, more and more blessed ty in budeš stále Jesus' name. viac a viac požehnaný v Oh, Ježišovom mene. hallelujah. The Halelujá. blessing of the Lord Požehnanie Pánové working on your life. pracuje v tvojom We're living živote. in days of My acceleration. žijeme v tom čase akcelerácie. In Amos 9, verse 13. Amos, yeah. Amos 9, 9,
Verse 13. 13. verš. The Bible says Biblia tam hovorí, that the days are coming, že prichádzajú dni, that the plowman will overtake the reaper. že ten, kto The one who, seje, bude stíhať toho, kto žne. meaning you're still sowing seed, To znamená, že ty stále seješ but the semeno, harvest already comes. ale proste už počas tej sejby už máš aj žatvu. You're still praying for your family member to be saved, Čiže stále sa modlí za člena rodiny, aj bol spasený. and then they are in church giving their life to Jesus. And then suddenly they're there in church. A zrazu už sú proste v cirkvi a už dali život Ježišovi. Things are speeding up. Proste veci sa veľmi The zrýchľujú. devil is speeding things up Áno, aj diabol zrýchľuje tie veci, because he knows God is speeding things pretože up. on vie, že Boh sa dal do pohybu a And God urýchľuje wants to veci. give the greatest harvest of A souls in Boh these chce dať days. tú najväčšiu žatvu duši, ktorá A kedy bola v týchto net-breaking, dňoch. boat-sinking load of fish. A net-breaking, A tá sieť, ktorá sa proste trhá nad tým Boat množstvom sinking. rýb, čo spôsobuje, že sa až topia lode, load of fish. plné rýb, A great harvest. tá veľká žatva, That the buildings that we are in že tie budovy, v ktorých sa nachádzame, cannot contain the harvest nebudú of souls vedieť proste obsiahnuť ten počet duší, that God wants to give. ktoré Boh chce And it uvoľniť. used to be slow. A zvyklo to byť také pomalé. 1 soul, Áno, 1 duša, 5 souls, 5 duší, 10 souls. 10. But now it's not 1 or 2. A teraz to není po takýchto jednotkách, Hundreds, ale stovky, thousands, tisícky, tens of thousands. desiatky tisíc. Come on, whole cities being Celé, shaken. poďme, celé mestá budú The glory zatriasené. of the Lord Sláva filling the Pánova land. naplňuje zem. Hard ground becoming soft. Tá tvrdá zem mekne. No more small. Už nie tie malé veci. Big. Veľké veci. Everybody say Povedzte big. každý, veľké, Big things. veľké veci. God wants to do big things Boh in your chce robiť life. veľké veci aj v tvojom živote. God wants to do big things through your Boh life. chce robiť veľké veci aj cez tvoj God život. wants to do even bigger things through this church. Boh chce aj oveľa väčšie veci robiť aj cez tento Thank zbor. God for what's already happened. Ďakujeme Bohu za to, čo sa už stalo, But the greatest years are not behind. ale tie najlepšie dni nie sú za nami The greatest years are a now. roky, ale tie najlepšie roky sú tu. Now is the Teraz acceptable je ten time. najlepší čas. This is the day. Toto je ten This deň. is the hour. Toto je tá hodina. This is the acceptable time. Toto je ten správny The čas, harvest fields are white. že tie polia sa už And belejú. you and A I, ty a ja we are raised up sa by the pozdvihujeme power of the Holy Spirit mocou Svätého Ducha, to go out with aby boldness. sme išli plní Like our smelosti, sister shared. ako aj sa zdieľala naša The power sestra. of God came upon her. Božia moc prišla na And ňu she went out with a boldness išla von and smelosťou brought destruction in the camp of the enemy. a vstúpila do tábora nepriateľa. What can God do with this group of people here Čo today? Boh môže urobiť s takouto skupinou ľudí If tu 12 dnes? people in Ak Ephesus, 12 ľudí v Efeze, they didn't even know there was a Holy oni Spirit, ani nepoznali, že existuje nejaký but they Svätý had Duch, one touch, ale mali jeden dotyk, one drop of the anointing of the jednu Holy Spirit, kvapku pomazania Svätého one Ducha, touch from the hand of jeden Jesus. dotyk ruky Ježiša And z neba all of Asia heard the word a of celá Christ. Ázia počula slovo A Kristovo. whole region was Celý shaken by the power región of bol God. zatrasený Božou mocou. Then what can God do Čo through potom this Boh group vie here urobiť today? cez túto skupinu What dnes? can God do Čo in Boh vie Bratislava? urobiť v Bratislave? What can God do in Čo Boh Slovakia? robí tu na Slovensku? What can God do in Čo other Boh nations vie all around? urobiť aj v iných národoch okolo vás? All we need Všetko, čo is potrebujeme, people sú ľudia, that will say, ktorí povedia, here am I, Lord. tu som, Pane, Use me. použi si ma. Here are my feet. Tu sú moje nohy, Here are my hands. tu sú moje ruky, Here is my mouth. tu sú moje I ústa. will go. Pôjdem, I will speak. budem I hovoriť, will believe. budem veriť. How many believers? Koľko veriacich tu Amen. máme? See, a lot of people say, oh, revival is a sovereign move of God. Vieš, niektorí povedia, prebudenie, to je zvrchovaná Božia Oh, vôľa. Lord, Ó, Pane, please send revival. pošli prebudenie. Oh, Lord, please send, Ó, Pane, please, pošli. please save my city. Zachráň moje mesto. Save my neighborhood. Zachráň moje susedstvo. Bring revival. Prines Do prebudenie. something, Lord. Ó, Pane, urob niečo. Lord. Veľké. Pane, Do something. And they're like, urob niečo. they pray like that for years. Tak to sa proste roky And modlia. nothing happens. A nič sa nedeje. Why?
Prečo? Because we see in the Bible, Pretože vidíme v Biblii, revival doesn't just come from praying, Lord. že prebudenie neprichádza z takéhoto druhu modlitby. Revival comes Prebudenie when we're prichádza, hungry keď sme hladní, and when we're thirsty keď sme smední and when we receive from a God. keď príjmeme od Boha. And what we receive, A to, čo príjmeme, we don't keep to si to ourselves, nenecháme pre seba, but we spread it. ale my to We rozšírime. put our hands on the My sick položíme ruky na and we chorých open our a mouth otvoríme svoje ústa. and we let the good news A be dovolíme, aby heard dobrá správa znela until the whole world až do knows. doby, kým celý svet that nebude Jesus is poznať, alive. že Ježiš je živý. Oh Lord, do something. O, Pane, urob And niečo. God's like, no, you do A Boh sa something. pozerá, nie, ty urob niečo. Get up. Padaj. Begin to move. Začni sa hýbať. Open your mouth. Otvor ústa. See, the devil wanted everybody with a mask on. Vieš, diabol chce všetkých, aby nosili rúška. Distance. Distance. Dištančná vzdialenosť. Stay away. Choď Don't na mňa talk to preč. Nehovor na mňa. Cover up. Cover your mouth. Zakry si ústa, zakry si ústa. If you go to church, Ak ideš do cirkvi, no singing. žiadne spievanie. Quiet. Ticho, iba pokoj. But you have to do it with your mouth closed. Ale musíš to ešte aj toto robiť so zavretými That's ústami. what the devil wanted. A toto je to, čo diabol chce. The devil wants the church quiet. On chce, aby cirkev, aby ju umlčal. Quiet and distant. Proste bola Just tichá, hide in your house. schovávala sa niekde doma, Behind the curtain. Stay there. aby proste bola tam za stenou. But don't go out to people. Ale nechoďte k ľuďom. Keep your religion to yourself. Nechaj si to svoje náboženstvo pre seba. That's what the devil wants. To je to, čo chce diabol. But when we know what the devil wants, Ale keď vieme to, čo chce are we going to diabol, do what the devil wants? a ako s tým naložíme, Or are we going to say whatever the devil doesn't want us to do? urobíme presne to, čo diabol nechce, aby We're sme going to do robili. it twice as A hard. ešte to urobíme dvojnásobne If he wants silnejšie. us quiet, On keď chce, aby sme boli ticho, we're going to be loud. budeme hluční. If he wants us hiding Keď in chceš, aby sme church, sa schovávali v cirkvi, we're going to go my out. pôjdeme von. We're going to shine the light in dark Budeme places. žiariť tým svetlom We're gonna na tell- tých temných miestach. You can talk about God, Môžeš hovoriť o Bohu, but don't talk about Jesus. ale nehovor o Ježišovi. Oh, you don't want me to talk about Jesus? Ty nechceš, aby som hovoril o You Ježišovi. don't like that name of Tebe Jesus? sa nepáči to meno You Ježiš. want me to just keep it really neutral? Ty chceš, aby som to držal v takej In neutrálnej the rovine? name of V Jesus! mene Ježiš. Jesus in the morning, Jesus in the Ježiš afternoon, ráno, Ježiš po Jesus in obede, the evening, Ježiš večer, Jesus at breakfast, Jesus at Ježiš na lunch, raňajky, Jesus, Jesus, Jesus. Ježiš. There was a man of God Bol jeden Boží muž, in America. He was invited to a political v breakfast. Spojených štátoch bol pozvaný na také politické raňajky. A whole bunch of political leaders. Boli tam takí lídri z politických And they strán asked him, Pastor, do you want to pray? a opýtali sa ho, pastor, pomodlili by ste He's sa? like, I can pray. Môžem sa So pomodliť. he gets up to pray. Takže postaví sa, But ide sa modliť then they say to him, hey, when you pray, just pray to God, but don't mention Jesus. a povedali mu, ale že keď sa ideš modliť, modli sa iba k Bohu, ale nespomínaj meno Because Ježiš. it might offend some people, you know. Pretože niekoho to môže uraziť, vieš. Jesus is the cornerstone, Ale Ježiš je tým uholným but he's kameňom. also the rock of offense. Ale je aj tou skalou pohoršenia. It's offensive to say there are not many ways to heaven. Môže to byť urážlivé pre niekoho, keď povieš jasne, There's one way. že nie je viacero Jesus is spôsobov, the way, ako sa dostať do the neba. truth, Ježiš je iba the cesta, life. pravda No one a comes to the život. Father Nikto nepríde k Otcovi except by len Jesus. skrze Neho, skrze He is meno the Ježiš. On je tými He is dverami. the only way. On je jedinou cestou. There is no other way. Nie je iná cesta okrem Neho. So they told him, don't talk about Jesus. Takže mi povedal, nehovor teda o tom Ježišovi. And he got up A on sa postavil. and he said, Father, On povedal, Otče, in Jesus' name, v mene Ježiš, thank you for this breakfast. ďakujem ti za tieto We raňajky. bless it in the name of Jesus. Žehnáme tieto raňajky v mene Ježiš. Thank you for the fork that we eat with. Ďakujeme ti za vidličku, ktorou to We bless jeme. the fork in Jesus' name. Žehnáme tú vidličku v Ježišovom Thank you for the mene. knife Ďakujeme ti za ten that we nôž, cut with. ktorý môžeme We rezať. bless it in the A my ten name of nôž žehnáme v Jesus. mene Ježiš ho Thank you žehnáme. for the water and the Ďakujeme juice ti and the za coffee. džús a vodu, za We kávu. bless it in A my Jesus' žehnáme name. ju v Thank you for Ježišovom the mene.
croissant. Ďakujeme ti za It's in croissanty. Jesus' name. Bless V mene croissant. Ježiš, buďte požehnaní. Come on, we're not going to bow to the My devil. sa nezohneme We're pred gonna diablom. stand Budeme for stáť Jesus. za Ježiša. He is the name above On je every to name. meno, ktoré je nad každé meno. There is no other name Nie je iné meno, whereby people can be ktorom by saved. ľudia mohli byť spasení. Shout a good hallelujah to the Volaj name of veľké Jesus. haleluja Ježišovi. Hallelujah. Haleluja. I love the name of Jesus. Ja milujem meno The Ježiš. devil hates that name. Diabol nenávidí to meno. See, Paul didn't come there with just nice words. Vieš, ani Pavol tam neprišiel iba s nejakými kvetnatými rečami. Paul didn't come with a TED Talk. TED Talk. Do you know On that? tam neprišiel s tým TED Talkom, tou panelovou diskusiou. Well, everybody, Viete, všetci. just want to share a few thoughts. Chcel by som sa s vami zdieľať pár Welcome myšlienok. to church. Welcome to church. Vítajte v cirkvi. We know it's already really late, Ja vieme, že už je veľa hodín, so just bear with me for 10 minutes. ale prosím vás, ešte to zneste so mnou takých 10 minút. I'm going to read one short scripture. Jedno krátke posolstvo z písma Just prečítam. one. Iba jedno. I know I'm from Amsterdam, but I'm not like that from Áno, Amsterdam. som z Amsterdamu, ale nie týmto spôsobom. Amen. Amen. We're not apologizing for the gospel. My sa neospravedlňujeme za We're not evanjelium. apologizing for the word of My God. sa neospravedlňujeme za Božie Paul slovo. didn't come with just a few thoughts. On neprišiel, Pavol, len iba zo pár myšlienkami. Paul said, I came in Pavol demonstration prišiel and som in power demonstrovať of the Holy Spirit moci a v with demonstrácii the Svätého full Ducha. gospel. S plným evanjelium. Jesus died. Ježiš zomrel. Listen to this. Počúvaj toto. Easter just happened, right? Easter, yeah. Teraz bola Veľká noc. And I read on Instagram, A čítal som niekde na Instagrame. some church guru specialist, Nejaký špeciálny guru, cirkevný guru. and he said, hey, this Easter, Hovorí, viete, táto Veľká noc, pastors, this Easter, pastori, táto Veľká noc, don't speak about the blood of the Lamb. nehovorte o krvi baránkovej. Sinners get freaked out when you speak about blood. Lebo tí hriešnici sa hnevajú proste, keď stále o nejakej krvi Don't hovoríš. speak about the cross. Nehovorte o kríži. Don't use those old-fashioned words. Nepoužívajte tie archaizmy. Make it more acceptable for Urob people. to viac také proste priateľné pre I dnešnú almost threw my generáciu. phone out of Ja the som window. skoro vyhodil ten telefón z What kind z of okna. nonsense is that? Čo toto je za nonsens? Do you think that Paul came to Ephesus? Myslíš si, že takto Pavol prišiel do Efezu? Hey, you know, Jesus died, but we're not going to talk about Hej, that. viete, Ježiš zomrel, ale nebudeme hovoriť o We just want to umieraní. share a few practical ways how your life can get better. Iba budeme sa zdieľať pár praktických rád, ako váš život sa môže zlepšiť. No, this is not just about getting a better Nie, life. toto nie je o zlepšení si života. When you follow Jesus, your life gets better. Keď nasleduješ Ježiša, tvoj život sa zlepšuje. But there's much more than this life. Ale je tu oveľa niečo viac ako tento pozemský Eternal život. life. Je tu večný This život. life is very short, Tento život na zemi je veľmi but our krátky. home is not here. Ale našim domovom nie je Our táto zem. home is in heaven. Náš domov je v nebesiach. Eternal glory. Večná sláva. And we're not excusing or apologizing for the blood A my sa neospravedlňujeme za krv, o ktorej or for the svedčíme. cross, Alebo za kríž, o ktorom because it's by the hovoríme. cross Pretože skrze and kríž by the a blood skrze krv that we are washed clean. sme očistení. Once we were dead, Kedy si sme boli but mŕtvi, now we're ale alive. teraz sme živí. Once we were blind, Kedy si sme boli but slepí, now we can ale see. teraz vidíme. Once we were lost, Raz sme boli but stratení, now we are found. ale teraz sme prijatí. We have the life of God. Máme Boží druh I života. was so dirty a sinner, Ja som bol taký špinavý but the hriešnik. Bible says, Ale Biblia hovorí, even if your sins are like scarlet, že aj keby tvoje hriechy boli červené ako He šarlát, will wash you whiter than snow. on ťa tak zbieli, že budeš ako sneh. It doesn't matter how you came in here tonight. Je úplne jedno, aký si prišiel sem na Maybe toto there's a bunch miesto. of things that you're ashamed about. Môžu byť nejaké veci v tvojom živote, za ktoré sa But if hanbíš. you come to Jesus, Ale keď prídeš k Ježišovi, He's not going to push you away. on ťa neodtlačí preč. He's going to say, welcome home. Ale on ti povie, vítaj And doma. He's going to wash you. A on ťa umie, And He's going to change you. zmení tvoj And život He's going to make you new. a učiní ťa novým He's going to give stvorením. you a new heart Dá ti nové srdce and a new start. a nový And you začiatok. can walk out of this place A môžeš vyjsť z týchto a dverí brand new man, ako úplne nový a brand new človek, woman. ako nový muž, There's nová nothing žena. wrong with you. Nič zlé v tebe nebude. That a little bit more of Jesus Iba
that a little bit more of Iba Jesus trochu viac Ježiša can't fix for you today. ťa môže dať do There's poriadku. nothing the devil has done in your life. Nič, čo diabol urobil v tvojom živote, No addiction is too strong. žiadna závislosť nie je No tak curse silná, is too big. žiadna kliatba nie je tak No veľká, problem is too great. žiaden problém nie je tak Jesus veľký, loves you. ktorý by Ježiš nevyriešil. And his Ježiš ťa love miluje a jeho Will láska move that mountain. úplne dá will preč move that tieto hore, problem. dá preč z tvojho Will života break tieto every problémy addiction. a bude zlomená každá His závislosť. power is greater Jeho moc je väčšia than all the power of the ako devil. každá moc diablova. See, there is a real devil. Takže vidíš, áno, je diabol, And there's ktorý a je real skutočný a je ale aj skutočný And Boh. if you don't come to Jesus, if you don't Ale come ak to Jesus, neprídeš k Ježišovi, then you're always going to have to obey the devil. tak stále budeš musieť posluhovať diablovi. January comes. When January comes, Príde január, and you do like you want to make some good adjustments in your life. vieš, a dá si nejaké predsavzatia na You say, nový rok. This year I'm gonna go to the gym every week. Napríklad každý týždeň budem chodiť do fitka. But then you say I'm gonna really do it. A povie si tak, ja to skutočne dodržím. I'm never gonna eat sugar again. Nebudem nikdy jesť cukor. And then you say that in January 1st. A povieš toto 1. januára, But before January 31st comes, ale do doby, kým príde 31. január, you haven't gone to the gym nebol si vo fitku and you're eating sugar every day. a každý jeden deň papkáš cukor. You want to do good, Čiže chceš robiť dobre, but you can't. ale nevieš. Why? Nemôžeš. Slavery. Prečo? Otroctvo. A slave to sin. Otrok hriechu. A slave to the devil. Otrok diablov. But Jesus came Ale Ježiš prišiel, to set us free. aby nás vyslobodil. And the Bible says, A Biblia hovorí, whom the Son sets free že toho, koho syn oslobodí, is free indeed. bude úplne You don't slobodný. have to be a slave to sin. Nemusíš byť otrokom hriechu. You don't have to be a slave to any addiction. Nemusíš byť otrokom žiadnej You závislosti. don't have to be a slave to fear Nemusíš byť ani otrok strachu, or to depression akejkoľvek or to depresie, any ugly thing from hell. alebo žiadnej hnusnej veci You pekla. can be free. Môžeš byť slobodný. You can have joy. Môžeš byť plný You radosti. can have a blessed life Môžeš mať požehnaný život. where you enjoy the goodness of God Nech radosť Pánova, all the days of your life. nech radosť Pánova je počas celého tvojho Everybody života. say, I'm not cursed. Povedz, ja nie som prekliatý, I am blessed. som požehnaný. Sometimes the devil takes a picture of our life where we are now. Niekedy diabol urobí taký obrázok toho And života, he says, kde sa nachádzame this is where you will stay. a snaží sa ťa presvedčiť, že tu zostaneš. You'll always have this bondage. Že stále budeš mať toto He says you otroctvo. will always have this depression. Stále budeš sa trápiť touto depresiou. You will always have financial lack. Stále budeš mať finančný nedostatok. Your marriage will always be trouble. Tvoje manželstvo bude stále zažívať problémy. But don't believe the picture of the devil. Ale neuver tým obrazom, ktoré kreslí Believe diabol. the movie trailer from God, Ale pozri si ten trailer, ktorý Boh ti dáva. where God shows you. Ten film, He pozri says, I si know the to, čo ti plan that I ukáže. have for you. Lebo Biblia hovorí, že ja poznám plán, ktorý mám pre tvoj A život. good plan. Je to dobrý A plán. plan to prosper you. Plán, aby si A prosperoval. plan to bless you. Plán, aby si bol A požehnaný. plan to multiply your Plán life. taký, ktorý multiplikuje tvoj život. That where you are today, Čiže to miesto, kde si dnes, it's not going to stay. nezostaneš The tam. Bible says this. Biblia hovorí toto. The Bible says that the path of righteous people Biblia hovorí, že tá cesta spravodlivých ľudí is like a shining light. je ako žiarivé svetlo. It shines brighter and brighter Že žiari jasnejšie a jasnejšie until the day that Jesus comes back. až do doby, kým sa Ježiš nevráti Your späť. life will shine brighter and Tvoje brighter. svetlo bude jasnejšie a More jasnejšie and more fruit. žiariť. Viac a viac More and ovocia. more blessing. Viac a viac More and požehnania. more impact. Viac a viac You're going to be more and more of Dosahu. a headache for the devil. viac a viac bolesti hlavy a migrény spôsobíš Amen. diablovi. Migrenist. Huh? Migrenist? Migrena. Yes. When you're blessed, A keď si požehnaný, God begins to multiply everything. Boh začne všetko multiplikovať. God wants to multiply every church in Europe. Boh chce nárast pre každú cirkev v Európe. Multiply every believer here. Chce aj každého veriaceho osobne Multiply your multiplikovať. Chce multiplikovať Multiply tvoje your blessings. financie, tvoje požehnania. Everybody say multiply. Povedz každý multiplikácia. Everybody Nárast. just
Rozšírenie. Push your neighbors a little bit. Počkej, trošku buchni do suseda. Say, make room. Rozšíri sa, správ si trošku miesta. Make room. Správ si miesto. Let's look at this in the Bible. Pozrime sa aj do Biblie. In Genesis 1, Genesis 1, verse 27 and 28. 27, 28. Prvá Mojžišova 1, 27, 28. Is when God created people. Keď Boh stvoril ľudí, When he made Adam and Eve, keď stvoril Adama a Evu, not Adam and Steve. nie Adama a Steva, And it says, so God created man in his own image. Boh stvoril človeka na svoj vlastný obraz. Sorry, Pastor. Prepač, pastor. Sorry for being a terrible guest here today. Prepač mi, že som takým hrozným hosťom dnes. More. Okay, more. OK, dáme viac. In the image of God, he created him. Takže na obraz Boží ho stvoril. Male and female, he created them. Mužské a ženské pohlavie ich No stvoril. other genders, just two. Nie sú iné pohlavia, iba dve. Amen. Amen. Then God blessed them and God said to them, A Boh ich požehnal a povedal im, be fruitful ploďte sa, alebo and multiply. ovocie neste a rozmnožujte sa. The first thing that man heard when he was created Takže tá prvá vec, ktorú vlastne človek vypočul od Boha, keď bol stvorený, was be fruitful, že prinášaj ovocie, multiply. rozširuj sa. See, everything God makes Takže vidíš, všetko to, čo Boh starts small. robí, začína malým, It becomes big ale rastie to by the blessing of God. požehnaním Pánovým. God said, be blessed. Boh hovorí, buď And what požehnaný. does the blessing do? A čo robí to požehnanie? It causes us to be fruitful. Spôsobuje to, že začnú prinášať ovocie, It causes us to multiply. plodiť sa, množiť sa. Yesterday we went up the hill in the city. Včera sme boli na kopci tohto mesta And next to the castle there's a statue of three guys. a pri hrade sú sochy troch pánov. And Cyril, Metod a Gorast. I think I understood right that those three guys brought the gospel to Slovakia. Ja si myslím, že títo traja páni priniesli evanjelium sem do tohto územia. Yeah. So three guys Že traja páni bring the gospel to a whole nation. priniesli evanjelium do celého There's národa. more than three people here. A je tu viac ako traja ľudia, Multiplied. takže sme rozšírení. But check again in 5 years. Ale znovu si to skontroluj o 5 rokov, Check again in 10 years. o 10 rokov. It won't be this. A bude It will be multiplied. to ešte viacej rozšírené. Why? Prečo? We're blessed. Pretože sme požehnaní. Your business Tvoj biznis multiplies. sa rozširuje, rastie. I don't know if not everybody will take this, but your family Možno nie pre každého to je, že to príjme. Aj tvoja rodina multiplied. Some people say, no. narastá. Niekto povie, už stačí. No more kids. No Už more žiadne kids. deti. Už žiadne deti. It's part of the blessing. Ale to je súčasťou požehnania. God spoke it to Adam, Boh prehovoril k Adamovi, but then Genesis 22. ale potom máme Genesis 22. God spoke it to Abraham. Boh prehovoril k Abrahamovi. Genesis 22, verse 15. Genesis 22, 15. Genesis 22. 15. Huh? 15. Yes. Fantasticky. Fantasticky. Dobre. My favorite Slovakian thing Moja najobľúbenejšia slovenská vec. is hey. Hej, hej, Hey. hej, hej. Hey. I love it. Milujem to. It's like, what am I doing wrong? Hey, Čo som spravil? Čo? Hej, hej, hej. When I ask a question, no. And it's like, oh, no. Keď sa But it's opýtam yes. niekoho, že áno, áno. I think it's no. Ja si myslím, že to je nie, lebo no. It's like, hey, can I have some water? Že No. môžem trošku vody? No. And I think it's, A no. ja som myslel, že to je no, ako nie. But it's actually yes. A to znamená áno. I'm very confused. Že som zmetený z toho. Hey. Hej. I'm just walking around all day. Hey. Chodím okolo a všade, hej. Genesis 22:15. Genesis 22:15. 15. Okay. Yes. Huh? Not bad.
It says verse 15. V 15. verši sa hovorí, Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven. vtedy zavolal anjel Hospodinov na Abraháma po druhýkrát z neba. And he said, by myself I have sworn, says the Lord. A hovorí, na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin. Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Lebo preto, že si urobil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, jediného. Blessing I will bless you. Požehnám, áno, And požehnám. multiplying I will multiply. Požehnám ťa a rozmnožiť, áno, rozmnožím tvoje Blessing semeno. I will bless you. Požehnám, áno, požehnám. Multiplying I will multiply. Rozmnožiť, áno, rozmnožím. See, I just spoke about those three guys Takže vidíš, hovorili sme o tých troch that came chlapoch, to Slovakia. ktorí prišli sem zo Solúnu. The fruit multiplied. A to ovocie narastlo. I told you about my wife and I. We came the two of us. Povedal som ti o mne a mojej manželke. With that Začali sme 1-year-old. dvaja a s dieťaťom traja. It's no longer three people in the church. A už nie sú iba traja ľudia v God has cirkvi. multiplied it. Boh to rozmnožil. Many people coming from all over. Mnoho ľudí prichádzajú z Why? celého Holandska. Prečo? The blessing of God still Lebo works today. požehnanie Božie stále dnes funguje. That's what Paul had To je to, čo mal aj Pavol in Ephesus, v Efeze. causing all of Asia to hear the Čo word. spôsobilo, že celá Ázia počula slovo Božie. Multiplication. Rozmnoženie. It's the same blessing To je to isté in požehnanie. 2025. Aj v It's 2025. the same blessing To isté in požehnanie. Slovakia. Tu na It's Slovensku. the same blessing To isté in požehnanie your life. v tvojom živote. Blessing, I will bless you. Požehnať, áno, Multiplying, I will požehnám. multiply you. Rozmnožiť, If I rozmnožím. come back in the next few years, Takže ak sem prídem o you're pár not going to rokov, be in the same place. nebudeš na tom istom You're mieste. going to multiply. Budeš rozmnoženým business will človekom. prosper. Tvoj biznis bude Your family will prosperovať. prosper. Tvoja rodina bude Your health will prosperovať. prosper. Tvoje zdravie This bude church will prosperovať. prosper even Táto more. cirkev ešte viac bude Blessing, I will prosperovať. bless you. Požehnať, Multiplying, I will požehnám. multiply you. Rozmnožiť, rozmnožím. The blessing of God is Požehnanie unstoppable. Božie je nezastaviteľné. There's nothing the devil can do to Nie je stop nič, čo diabol môže urobiť, aby ho what God zastavil. is doing in To, this čo Boh nation. robí v tomto národe. God is bigger than the devil. Boh je väčší ako The diabol. devil is under your feet. Diabol je pod vašimi nohami. Greater is he who lives in Väčší je you ten, ktorý žije v tebe, than he who is in this ako world. ten, ktorý je v tomto svete. There's no weapon that is formed against you Žiadna zbraň utvorená that proti can tebe prosper. nebude úspešná. There's no mountain that will stand in your way. Žiadna hora ti nebude stať v You ceste. can move it by faith. Vieš ju pohnúť skrze You vieru. can speak to the Vieš mountain. hovoriť k tým horám. Get out of here. Vypadnite There's a odtiaľto. plan of God for Tu my je Boží life. plán pre môj I'm život. not staying where I am. Nezostanem na tomto I'm mieste. moving up higher. Hýbem sa vyššie. I'm gonna have more fruit. Budem mať viac I'm ovocia. gonna see nations Budem shaken. vidieť zatrasené Come on, národy. that's you tonight To I'm si speaking ty, to. to sa týka teba. Give a loud amen to Daj the Lord. veľké, silné, hlasné amen Pánovi. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. Multiply. Rozmnoženie. Multiply. Rozmnoženie. Multiply. Rozmnoženie. More fruit. Viac ovocia. More blessing. Viac požehnania. You see it in Deuteronomy 1, Vidíš to aj v 5. Možišovej 1. verse 10 through 11. 10, 11. Moses speaks to Israel. Možiš hovorí k Izraelu. And he says, the Lord your God has multiplied you. And here you are today. Hospodin váš Boh vás rozmnožil, že hľa je vás dnes, As the stars of heaven in multitude. čo do množstva ako hviezd na nebi. Abraham, one man. Abraham, jeden muž. Now, A teraz tu his čítaš. descendants, as many as the stars in heaven. Jeho potomstva je tak mnoho ako hviezd na nebi. How? Ako je to By the možné? blessing of God. Požehnaním And then he says, may Hospodinovi. the Lord God of your fathers make you 1,000 times more numerous than you are. A Hospodin, Boh vašich otcov, nech ráči pridať k vám ešte 1000-krát toľko, koľko vás je. Thank God for the fruit today. Thank God for the fruit today. Ďaká Bohu za to ovocie, ktoré máme dnes. But may God make it 1,000 times more Ale numerous. nech sa stane to, že Boh k tomu pridá ešte 1000-krát toľko. Thank God for where God has brought us in Amsterdam.
Ďakujeme za to, čo Boh urobil, že nás priviedol z Thank God Amsterdamu. for what God has done here in Slovakia. Aj čo urobil v Amsterdame, čo urobil tu na But may Slovensku. God make it Ale 1,000 nech sa times more stane to, že numerous. Boh 1000-krát toto rozmnoží. Multiply the church, Lord. 1000-krát nech to rozmnoží Raise up Pán. an army Nech pozdvihne of armádu. fruitful people Ľudí, ktorí sú walking in the ovociacentrickí, blessing of God, ktorí kráčajú v Pánovom požehnaní, receiving what heaven has for ktorí us. prijímajú to, čo nebo má pre Let's nás. turn to Deuteronomy 11. Poďme do Deuteronomia 11. You still want to hang out a little bit? You want to go home? Chcete ísť domov, alebo pokračujeme? 2 people don't want to go home. The rest is not sure. It's like, I don't know. Dvaja ľudia, iba ostatní váhajú. Sunday, Pastor Adrian is back. Nebojte sa, v nedeľu je tu pastor Adrian Okay, naspäť. so Deuteronomy 11, Takže 5. Mojžišova 11, verse 10. 10. verš. No, let's start in verse 8. Začneme ale 8. Sorry. So therefore you shall keep every commandment which I command you today, A tedy budete ostrihať každé prikázanie, ktoré vám ja prikazujem that you may be dnes, strong aby ste boli silní, and go in and possess the land. a aby ste vošli a zaujali do dedičstva zem. Everybody say possess the land. Povedzte všetci vlastniť zem. Vlastnit zem. Vlastniť zem. Put your feet on the soil. Proste daj svoju nohu na This tú land doesn't belong to pôdu. the devil. Táto zem nepatrí diablovi. It doesn't belong to sin. Nepatrí to hriechu, It belongs to Jesus. ale patrí Ježišovi. Hallelujah. Hallelujah. And he says, go in, A hovorí, vojdi do nej. possess the land. Vlastni ju, prevezmi ju. Take it by faith. Zober ju skrze In the vieru. Old Testament, they had to walk A vieš, v starom zákone oni museli to proste possess the land. kráčať, aby zaujali tú zem. In the New Testament, we talk. Ale v Novom zákone my prehovárame slova. Talk our way into the My promise. hovoríme proste tie slova a vchádzame do zasľúbenej zeme. Jesus said in Mark 11, Ježiš povedal v Markovi he says, 11, if you will have what you say. povedal to, že budeš mať to, čo povieš. You will have what you say. Dostaneš to, čo If povieš, you believe ak budeš veriť. that if you speak to this mountain, A budeš prikazovať tej hore. you command it to move, A povieš tej hore a prikážeš, že aby You sa don't pohla doubt. a nebudeš pochybovať, then it will happen as you said. tak sa stane presne tak, ako povieš. You will have what you say. Budeš mať to, čo A rozprávaš. lot of people in church, Ale mnoho ľudí v cirkvi. God wants to do big things, Boh chce robiť veľké veci, but they speak against the plan of God. ale oni hovoria protikladne Božiemu plánu. Oh, we can't do it. No, nevieme to spraviť. We're just small. Sme takí malí, We're this and that. We're not rich. nie sme bohatí, We're not strong. nie sme silní. You do the same as Israel did. A potom to robíš to isté, čo aj Izrael They say, robil. oh, the giants are too big. Tí obry sú príliš veľkí. It's not possible for us to see what Paul saw in Ephesus. Nie je možné pre nás vidieť to spôsobom, ako to Pavol videl v Efeze. Oh, we've prayed for a long time, but it hasn't happened. Už sme sa dlho modlili za tie veci, ale nič sa nestalo. Don't speak against the plan of God. Nehovor proti Božiemu plánu. Don't speak death over your life. Nehovor smrť nad svojim The životom. Bible says in Proverbs 18, Biblia hovorí v prísloviach it 19, says the power of life and death is in že the tongue. moc života a smrti je v moci jazyka. You can speak death over your life, Ty vieš prehovárať smrť nad svojim death over your životom, finances, nad svojimi financiami, death over your family, smrť nad svojou death rodinou, over your future, smrť nad svojou death budúcnosťou, over your church, smrť nad svojou cirkvou, death over your nation, smrť nad svojim národom, or you can speak life. alebo môžeš hovoriť život. This nation is blessed. Tento národ je The harvest požehnaný. is ripe in this land. The harvest is ripe in this land. Takže žatva už je prítomná v tejto God zemi. is raising us up A Boh nás pozdvihuje as a mighty army ako silnú to armádu. see revival in the land. A budeme vidieť v našej I'm zemi not a prebudenie. grasshopper. I'm not a grasshopper, Nie som nejakou kobylkou, but I'm a man of God. I'm a woman of God. ale som Božím mužom, You som need to Božou speak ženou. life over your A life. hovor život nad svojim Speak životom. victory. Prehováraj Don't víťazstvo. speak defeat. Nehovor porážku. See, he says, go in and possess the land. Takže vidíš, on tam hovorí, že chodte a Paul- zaujmite tú zem. Paul had to have faith.
Pavol musel mať vieru, to preach every day, aby každý jeden deň and to kázal. see the region flooded, A aby videl, ako je zaplavený and ten to see a región. transformation. A videl, dokiaľ nevidel tú zmenu. Things don't just happen automatically. Vieš, veci sa nezmenia len tak The automaticky. just shall live by faith. Spravodliví žijú vierou. By faith we take the land. Skrze vieru By prevezmeme zem. faith we possess the land. Skrze vieru my See, vlastníme zem. there's a lot of people in church, Lebo je mnoho ľudí v cirkvi, they're delivered out of Egypt, oni sú vyslobodení z toho Egypta, out of sin, sú vykúpení z toho but otroctva, they stay in the desert. ale stále žijú ako na pušti. But that's only a half gospel. Ale to je iba také polovičné evanílium. God didn't just deliver you out of sin to keep you in the desert. Boh neurobil to, že ťa iba vyslobodil z otroctva hriechu, aby si zostal na He púšti. says, I got a promised land On for you, hovorí, ja mám pre teba zasľúbenú zem, flowing with milk and honey. ktorá preteká mliekom a Go and medom. possess that Chod land. do tej zeme a vlastní All ju. the promises of God are yes and amen. Každé zasľúbenie Božie áno a amen. For those who believe. Skrze nás, pre tých, ktorí But veríme. believers, they do something. Ale tí veriaci aj niečo robia. They don't sit and wait, Oni nielen sedia a čakajú, but they say something. ale oni niečo They povedia, confess something. oni vyznajú They veci, do something. aj urobia They veci. act according to the word of God. Konajú na základe Božieho slova. God said, I've given you the land, Biblia hovorí, že ja som vám dal tú but zem, now you got to possess it. ale ty musíš ísť a prevzať ju do Just like we dedičstva. did today in that park. Tak, ako sme to aj my urobili dnes v tom parku. We say, oh, well, Lord, save Bratislava. Môžeme sa modliť, Pane, zachráň Bratislavu. Bring the people to church. Prived ľudí do cirkvi. But God says, no, you go. Ale Boh hovorí, nie, ty choď, Go into all the world. choď do celého sveta, Preach the gospel. káž evanjelium. Why do you think I'm here from Amsterdam? Prečo si myslíš, že ja som tu z To Amsterdamu? go and preach. Aby som išiel a kázal. I don't want to sit behind a desk at home. Ja nechcem tam niekde za stolom doma sedieť. I want to do what God called me Ja to do chcem robiť to, k čomu ma Boh povolal. and preach the A gospel kázať evanjelium. and bear fruit. A prinášať ovocie. It's not going to happen sitting at home. Ale nestane sa to tým, že budem sedieť niekde doma. My wife and I could still be sitting in America. Ja a moja manželka sme stále ešte teraz mohli sedieť niekde v Spojených štátoch. And say, oh, Holland's going to get flooded. A modliť sa, áno, bude There's zaplavené going to be a great Holandsko. church in Amsterdam. Bude tam úžasná cirkev v Amsterdamu. But if we don't go, Ale ak by sme neišli, nothing happens. nič by sa nestalo. See, the blessing works when you go. Takže vidíš, to požehnanie funguje, keď ideš. God doesn't sit with the sitters. Boh nesedí s tými sediacimi, God moves with the movers. ale Boh sa hýbe s tými, ktorí sa And hýbu. I'm glad because I'm in a room full of movers. A ja som šťastný, že som v miestnosti plných ľudí, ktorí sa I'm in a hýbu. room full of believers. Sme na mieste, kde ste ako I'm veriaci. in a room full of people who dare to speak Som v against the mountain. miestnosti, kde sa ľudia odvážia Who hovoriť are proti not horám. afraid of the enemy. My sa nebojíme nepriateľa. Who will not bow to the pressure of the devil. My sa neskloníme tomu tlaku Say, come on, diablovmu. this land belongs Ale to hovoril, Jesus. počúvaj, táto zem Come patrí on, we're Ježišovi. too blessed to sit at My home. sme tu, We're too blessed to sit and do nothing. my sme príliš požehnaní len niekde We're gonna sedieť be a nič fruitful. nerobiť. Ale my budeme ovocia We're going to centrickí. multiply. Budeme sa We're going to rozmnožovať. possess the land. Budeme vlastniť túto We're not zem. going to let the devil have this generation. Nedovolíme diablovi ukradnúť We're túto gonna generáciu. Take it by force. Ale my ju silou zoberieme späť. Hallelujah. He says, for the land which you, verse 10. Yes. For the land which you go to possess is not like the land of Egypt from which you came. Lebo zem, do ktorej ideš, aby si ju zajal do dedičstva, nie je ako egyptská zem, z ktorej ste Where you vyšli, sowed your seed and watered it by foot as a vegetable garden. kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou ako zeleninovú záhradu. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zaujali do dedičstva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, which drinks water from the rain of heaven. ktorá pije vodu, keď prší dá z neba. A land for which the Lord your God cares. Je to zem, o ktorú sa stará Hospodin tvoj Boh. The eyes of the Lord your God are always on it, A oči Pána Hospodina tvojho Boha sú ustavične from the beginning of the year to the very end of the year. obrátené na ňu od začiatku roka až do konca roka. A blessed land, Požehnaná zem. a blessed life. Požehnaný Some život. people say, oh, it's so hard to serve the Lord. Niektorí ľudia tak hovoria, že je tak ťažké slúžiť It's a Pánovi. joy to serve the Ale Lord. to je radosť slúžiť Pánovi. Jesus said, if you come to me, Ježiš hovorí, že ak prídete ku I'll give mne, you an easy yoke ja ti dám to ľahké bremeno and a light burden.
a proste, ľahké bremeno Jesus a užitočné jarmo. Jesus didn't say what some religious people say. Jesus didn't say what some religious people Ježiš say. nepovedal to, čo dnes rozprávajú náboženskí ľudia. You come to serve God, I'll show you how hard it is to Keď serve budeš God. slúžiť Bohu, ja ti ukážem, aké to je náročné slúžiť Bohu. And he said, I'll give you an easy yoke. Ale Biblia hovorí, že ja ti dám, to je ľahké A bremeno. light yoke. Ľahké bremeno. I make it a joy. Ja to urobím radosťou. I'll bring you into the promised land. Ja ťa vovediem do zasľúbenej Where you zeme. tell your wife, just pinch me. Až tak, že proste ťa bude musieť niekto štipnúť, že Am I tomu ani dreaming? neveríš. Že ja Is this snívam, really alebo čo to je. happening? Že skutočne sa toto All the deje. things I've been praying for, Že všetky tie veci, za ktoré som sa they're all modlil, happening. už sa dejú. How? Ako je to Is you možné? by faith you took it. Pretože skrze vieru si to You zoberieš. spoke yourself into the land. Vyhlásil si And a God begins to premiestnil si sa sám bless seba do everything tej in your zeme. life. A Boh požehnal všetko The v tvojom children that živote. used to run away from God, Tie deti, ktoré zvykli utekať od Boha, suddenly they're coming home. zrazu sa vracajú domov. That business that kept failing, Ten biznis, ktorý zvykol suddenly it's zlyhávať, multiplying. zrazu sa rozmnožuje. The church starts growing more and Cirkvi more. začnú narastať viac a Everything viac. blessed on every side. Všetko je požehnané na každú Blessing stranu. over there, Požehnanie tam, blessing over there, požehnanie je tam, blessing over there, požehnanie tam, blessing over there, požehnanie je hen blessing on tam. every side. Požehnanie na každej You strane. say, how is this happening? Ako sa toto môže It's diať? happening by the good hand Deje of the sa to Lord. skrze dobrú ruku Pánovu. His hand comes upon you strong this Jeho week. ruka aj tento týždeň silne bude His na teba hand of doliehať. blessing comes Jeho upon you ruka strong, požehnania silným spôsobom so you pôjde na can teba. multiply. A spôsobí to rozmnoženie. One more thing. Ešte jednu vec. In Acts, we saw the first thing that Paul asked those disciples. Takže v skutkoch apoštolov sme videli tú prvú vec, ktorú sa He opýtal tých said, have you učeníkov. received the Holy Spirit? Prijali ste Svätého Ducha? See, it's by faith, Takže vidíš, skrze vieru, but then also by power. ale aj mocou. You got to have Holy Spirit power. Ty máš moc Svätého Ducha. The Bible says it. Biblia to hovorí, It's not by might, že nie silou, not by human strength, ani ľudskou silou, but it's by the power of the Holy Spirit. ale je to skrze moc Svätého Ducha. God has a plan for every life here. Boh má plán pre každý jeden život z vás, Plan ktorý je of tu. blessing, Plán a požehnania, great future. krásnu budúcnosť. But we can't go there in our own strength. Ale nevieme ju získať aj s vlastnou We silou. need supernatural help. My potrebujeme nadprirodzenú pomoc. That's why Paul, first thing he asked those people. A preto Pavol prvú vec, ktorú sa He pýtal, didn't wait till like a year later. on nečakal, kým uplynie The rok, most important thing, ale tú najdôležitejšiu vec have you received the Holy sa Spirit? opýtal, už ste prijali Svätého Ducha? Tonight too. A dnes večer Have you tiež. received the Holy Spirit? Prijali ste Svätého A Ducha? lot of us have. Mnohí z nás už áno, But we talked about it last night. ale hovorili sme aj o tom minulý večer, The power of the Holy Spirit že tá moc Svätého Ducha, to be a witness. aby sme boli I love the svedkami, testimony. že páčia sa mi tie svedectvá. Yesterday, received from the Holy Spirit. Áno, včera prijala od Svätého And Ducha today, a new boldness a dnes úplne nová odvaha to multiply. a spôsobila rozmnoženie. See, there's supernatural enemies. Takže vidíš, áno, sú nadprirodzení That's why we nepriatelia, also need supernatural power. preto potrebujeme aj nadprirodzenú moc. I heard there was 8 guys Počul som, že bolo 8 that came to Slovakia chlapov, ktorí prišli kedysi sem na Slovensko v histórii and turned this nation the wrong way spiritually. a duchovne otočili zle tento národ z kresťanstva na 8 Bigotný. people that put people back in bondage. katolicizmus. A keď 8 ľudí, celý národ dostali do takéhoto zovretia, What can God do with a few people under the power of the Holy Spirit? čo Boh môže urobiť s pár ľuďmi plných Svätého Ducha To bring a whole a generation into mocou Svätého Ducha, aby into the celú freedom of generáciu Jesus priniesli Christ. k slobode It's not by Ježiša might, Krista. Nie silou, it's not by power, nie mocou, but it's by my spirit, ale je to môjim duchom, says the Lord. hovorí Hospodin. Oh, thank God for the Holy Spirit. Vďaka Bohu za Svätého I don't know Ducha. where I would have been Ja neviem, kde ja by som bol, if it wasn't for the Holy Spirit. ak by som nebol plný Svätého Ducha. I remember in that time period when barely anybody was coming to the church. Ja si pamätám na to obdobie, keď takmer nikto neprichádzal do cirkvi. I shared this in Martin, but not here, I think. Už som sa o tom vzdielal v Martine, myslím, ale neviem, či tu. My wife is from America, Moja manželka je z Ameriky, so I had to get her a visa to come to Holland. takže potreboval som jej vybaviť víza, aby mohla prísť do Holandska. And to get the visa, I had to have a certain amount of income every year.
a musel som mať každoročný nejaký určitú výšku príjmu Had to na to, have like aby sme vybavili víza. a contract with the company and then every month a salary slip and all these things. Takže musel som preukázať nejaký celoročný kontrakt a mesačnú výplatu, I had given everything away in America ale ja som sa všetkého vzdal proste and Spojených came to štátoch Holland as a missionary. a prišiel som do Holandska ako So when I misionár. told the immigration service, A keď som povedal tomu imigračnému úradu, hey, I'm living by faith že ja žijem vierou and God's taking care of me a Boh sa o mňa stará and He's helping me a On mi pomáha and I'm helping a lot of people. a ja pomáham tiež mnohým ľuďom. To my surprise, Ale na moje prekvapenie they didn't send me a letter back neposlali mi ani list saying, späť. oh, thank you for being in Holland. Neposlali mi list, kde by bolo napísané, ďakujeme, že ste prišli do Holandska. We need more missionaries in Potrebujeme Holland. viacej takýchto We need misionárov. people preaching the gospel. So good. Potrebujeme takýchto ľudí, čo kážu Here is your evanjelium. visa. Výborne, nech sa páči vaše víza. They didn't say that. Nie, toto vôbec They said, nepovedali. Mr. Kruska, Povedali, pán Kroske, you have 2 weeks to leave the country with your máš wife. 2 týždne na to, aby si vypadol z krajiny so svojou ženou. We had been building the church for 6 months. Ale my už sme 6 mesiacov budovali zbor. Finally, a few people were coming to A church. zrovna vtedy už začalo pár ľudí chodiť do I'm zboru. called to Holland. Ale ja som povolaný byť tu v I can't Holandsku. leave the country. Nemôžem odísť z krajiny. What am I going to do? Čo budem robiť? So I'm a man of faith. Takže som mužom viery. So I took the letter from the immigration service Takže zobral som tú odpoveď z toho imigračného, and I took it upstairs to my prayer room. ten list a zobral som to hore, kde mám takú And modlitebnú I went to miestnosť. pray. A začal som sa modliť. I put the letter on the floor. Takže položil som ten list na zem, I laid down on the floor lahol som si na zem and I prayed like this. a takto som sa asi modlil. Lord! Pane, What's going on? Help! pomôcť, čo bude? Why have you forsaken me? Prečo si na mňa zabudol? And I had a big pity party. Pity A mal party. som yeah. takú party sebaľútosti. I felt terrible for myself. Strašne som sa zle cítil sám Lord, za I've seba. been serving you so good. Pán, som sa ľutoval, tak And now dobre som my ti slúžil. government is kicking me out of the A country. táto vláda ma I'm doing vykopáva my z mojej best. vlastnej krajiny. You need to help me, Ty Lord. mi musíš pomôcť. And I was feeling really bad for myself on the floor there. Takže sám za seba som sa cítil veľmi zle na tej zemi. But thank God for the Holy Spirit. Ale vďaka Bohu za The Svätého Holy Spirit is Ducha. very sweet and kind. Lebo Svätý Duch je veľmi milý a taký But príjemný. this time he spoke to me very strong. Ale ten moment veľmi silne ku mne prehovoril. Because I needed it. He said Lebo to som me, to potreboval. Povedal mi, get up and begin to praise. postav sa, začni chváliť Boha. And I said, the Lord wouldn't speak to me like A hovorím, this. Pán by takto ku mne určite nehovoril. He knows what a hard time this is for On me. vie, aký ťažký čas toto je pre mňa. Lord, the letter, Pane, ale ten it's list, really hard. to je veľmi I náročné. thought the Lord would go, oh, it's okay. A vieš, som si myslel, že Pán povie, I know- ja viem, to I je know v these poriadku. stupid Dutch people. Ja viem, títo sprostí Holanďania. Father, forgive them. They know not what they do. Otče, odpustím, oni nevedia, čo činia. He didn't say that. Ale on to The nepovedal. Lord didn't even feel bad for me. Pán ani sa necítil zle kvôli mne pre toto. See, we'll never possess the land if we're going to be feeling bad about it. Nikdy nebudeme vlastniť zem, keď takýmto spôsobom sa The budeme Bible ľutovať. says, be strong Biblia in the hovorí, Lord buď silný v and in the Pánovi power of his might. a v sile jeho vlády. God is raising up to be strong on the inside, Potrebuješ byť silný vo svojom vnútri v Strong in Pánovi. faith. Silný vo viere. not crying about the mountain, Nie plačúc nad tou horou, but speaking to the ale mountain. hovoriť k tej hore. Get out of my way! Vypadni mi z cesty. We're going to take the My land. získame tú zem. So I had to get up, Takže som sa musel postaviť. and I peeled myself off the floor. Takže som sa nejako už vyšúpal z tej zeme hore. And the Bible talks about a sacrifice of praise. A Biblia hovorí niečo také ako obeť chvály. And this was a sacrifice. A toto bola skutočne obeť. I praised like this. Asi takto som chválil, že Like a door that hasn't been oiled. ako keď vrzgajú dvere, a ich otváraš. Oh, Lord, I praise you. Ó, Pane, ja ťa chválim. Awesome. Úžasné to je. Thank you for this letter. It's really great. Ďakujem ti za tento list, skutočne je to úžasné. Hallelujah. Halelúja.
Thank you, Jesus. Ďakujem, Ježiš. This is how I started. Takto som začal, But I started out by faith. ale začal som vierou. I felt like digging a hole and burying myself. Ja som sa cítil, ako keby som si kopal vlastnú jamu a zahrabával sa. But if I would have done that, the devil would have won. If I would have done that, the devil would Ale have ak by won. som to neurobil, diabol by vyhral. And we wouldn't be taking the land. A nezískali by sme zem. But God had a better plan. Ale Boh mal lepší plán. And faith is an invitation A viera to je ako taká pozvánka, for God to step in aby Boh vstúpil to your situation do tvojej situácie and begin to praise. a tak som začal And chváliť. it started like, Začalo thank you, to Jesus. tým But spôsobom. then before I knew it, I was dancing. Ale už proste and I až was na konci už som shouting, kričal, oh, hallelujah, tancoval, for the halleluja, Lord is good, pretože Pán je and His dobrý mercies a endure jeho forever. milosť trvá na veky. Oh, I will bless the Lord at all Áno, times. budem každého času His žehnať praise will Pánovi. always be in my Budem dobre mouth. rečiť Pánovi I vo forget svojich not ústach. all His benefits. Oh, the Lord is good. Budem si pripomínať všetky jeho benefity, lebo Pán je dobrý. And I made a bunch of noise. A už som aj poriadny hluk začal robiť. So I came downstairs, Potom som zišiel dole and my schodmi wife was a waiting. moja žena čakala, že čo? She thought I got a phone call with Ona si really good myslela, news. že som získal nejaký telefonát s dobrou správou. She said, what happened? Že čo sa stalo? And I said, A ja, nothing. nič. Nothing yet. Zatiaľ nič. But I got the answer. Ale už mám tu Why? odpoveď. Because faith is the evidence of things Lebo not viera je seen. presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Even if you don't see it yet, Aj keď to ešte nevidíš, you can have the answer already. vieš už mať tú odpoveď You v can sebe. receive an answer in your faith Môžeš tonight. vo viere prijať ten dôkaz už Any dnes. problem can move out of the way Akýkoľvek tonight. problém môže ustúpiť If you dnes reach večer. out by faith, Ak sa načiahne you skrze can vieru, receive vieš prijať the blessing of God, požehnanie Božie, causing you to multiply. čo spôsobí, že sa The rozmnožíš. plan of the devil moved Plán away. diablov sa And dá the preč plan of God a Boží established. plán sa začne realizovať. 2 weeks later, O 2 týždne we neskôr, had to leave the country. I did. o 2 týždne sme museli teda odísť z But the krajiny. story didn't end. Ale príbeh nebol na 3 konci. days later, we came back in. O 3 dní sme sa vrátili naspäť. By a miracle, we got back into the country. Zázrakom sme sa vedeli On a vrátiť Saturday. späť do krajiny. Bola sobota. I didn't tell anybody. Nikomu som to nehovoril. Victor didn't even know. Ani Viktor to nevedel. My other brother didn't even know. Ani ostatní bratia to I shared nevedeli. this story in his church in January. Ja v januári som sa zdieľal o tomto svedectve. He said, I didn't know. Hovoril, ja som nevedel. I'm like, no, I told God. Lebo ja som povedal Bohu. God is my very present help in time of need. Boh je mojou pomocou v zlých časoch. A lot of people tell other people their problems. Keď má niekto problém, sú ľudia, ktorí chcú, aby iní ľudia im to Oh, can vyriešili. you help me? Môžeš mi Can you help me? volajú, vieš mi Oh, pomôcť, vieš can mi you do pomôcť. something? Môžeš niečo But spraviť. the Bible Ale says, Biblia hovorí, I look into the mountains. že sa pozerám na Where hory, does my help come from? odkiaľ prichádza moja pomoc. My help comes from the Moja Lord, pomoc je od the Hospodina, maker of heaven and earth. toho, ktorý stvoril nebesia i You zem. have heavenly help tonight. Ty máš nebeskú pomoc dnes You have večer. heavenly help in Ty máš 2025. nebeskú pomoc aj v tomto roku God will help you 2025. today. Boh ti pomôže aj dnes. Hallelujah. So on Saturday, I'm back in the country. Takže v sobotu som späť v krajine And on Sunday, I'm preaching. a v nedeľu kážem. And nobody in the church knew. Nikto nový v cirkvi. And on Sunday afternoon, we go home. Po obede v nedeľu sa And I vracame get a domov phone call from a businessman. a nejaký podnikateľ mi volá. I pick up, say hello. Zdvihnem, ahoj. He's like, Ben, ahoy. Ben, my wife and I have been praying, A hovorí, Ben, ja a manželka sme sa modlili and we don't feel good that you need to go work for a secular job. a necítime sa v tom dobre, že ty potrebuješ ísť a robiť nejakú sekulárnu You need to prácu. work for the Lord full Ty by si time. mal full time na plný úväzok pracovať pre And we want Pána. to help you. A chceme ti pomôcť. We want to help you get your visa. Chceme, aby si získal We víza. want to pay your bills. Budeme platiť tvoje And účty we're gonna pay your salary every month, a každý mesiac ti zaplatíme výplatu, but don't come to work. ale nepracuj. You work for the Lord. Pracuj pre Pána. You know that they paid us not just 1 year? A vieš čo, neplatili nám iba počas jedného Within roka. 3 months we had the visa. Within 3 months we had Za the visa. 3 mesiace sme získali I víza. called him, I said, we got the visa, thank you for helping. Takže ja som mu zavolal po tých 3 mesiacoch, He už said, sme dostali víza, oh, ďakujeme. Oh, we keep going for a little while. Ale hovorí, že ešte chvíľočku to Didn't potiahneme. just help us 1 year. A nepomáhali nám iba jeden Didn't rok. just pay all our salary 2 years. A nie, že 2 roky.
3.5 years. 3,5 roka nás podporovali. See, just a few weeks before that, Takže vidíš, pár týždňov predtým. we didn't have any food in our house. Nemali sme dokonca žiadne jedlo v dome. We had what we called our last supper. My sme to zvykli volať, to, čo sme mali, bola, že posledná A večera. little spaghetti, and a little sauce. Takže trošku špagiet a také nejaké omáčky. No Parmesan cheese, Morkadela. no meatballs. Žiadne mesové guličky ani parmigiano. Vegetarian, I don't know. Proste vegetariánske, vieš. No, what is No, this? nemôžeme byť vegetariáni. No, Mamma mia. bolognese, al ragu, come on. But that's all we had. Ale to je všetko, čo sme mali. No money, Žiadne peniaze, no food, žiadne jedlo, empty fridge, prázdna chladnička hungry belly. a hladné brúško. And my wife made a meal, Moja žena spravila jedlo, vegetarian spaghetti. takže tie vegetariánske špagety. And we said, thank you, Lord. A povedali sme, vďaka ti, Pane, I've been young and I've been old, že bol som a vyznali sme, but I've never seen the righteous že forsaken. bol som mladý, aj starý, ale nikdy som No, nevidel their seed begging for spravodlivého, bread. ktorí by boli samotní a ich potomstvo žobralo o Thank you, chlieb. Lord. The Lord is our shepherd. Ďakujeme ti, Pane, že ty, We Hospodin, will si náš never pastier. lack. Nikdy nebudeme mať Thank you, Lord. nedostatku. Ďakujeme ti, We will Pane, have breakfast for our daughter tomorrow. že aj zajtra bude mať naša dcéra, čo je z naraňajky. In Jesus' V name. mene Ježiš. We went to bed that night A išli sme do postele večer while we were sleeping a počas spánku in Amsterdam. v Amsterdame People in Brazil, Sao Paulo, Brazil, ľudia z Brazílie, zo São Paulo, 10,000 kilometers away. 10,000 kilometrov They vzdialení, had a dream about us. mali sen o nás. That we came over to their house for dinner. That we came over to those people's house for dinner in the dream. Že oni mali v tom sne, že my sme boli u nich na večeri, And they knew that we didn't have food in our house pretože my sme nemali žiadne jedlo doma. in the dream. V tom sne toto videli. And they woke up in the middle of the night A oni sa uprostred noci and they zobudili sent us money. a poslali nám peniaze. We hadn't spoken to these people in over a year. Asi rok sme s tými ľuďmi vôbec But nerozprávali. God showed them our situation. Ale Boh im zjavil našu situáciu. That was a few weeks before that businessman called me. A to bolo pár týždňov predtým, ako mi zavolal ten biznismen. We didn't have any food in the house, Nemali sme žiadne jedlo v no dome, salary, žiaden plat, no visa. žiadne víza. And the devil was discouraging A us, diabol nás strašne znechucoval. trying to kick us out of the Chcel country. nás vykopnúť z krajiny. But what the devil meant for bad, Ale to, čo diabol zamýšľa na in zlé, one phone call, v jednom telefonáte, God turned it all around for our Boh good. to úplne otočil na naše dobré. Now we got a visa. A teraz sme mali víza, Now suddenly we have a salary. teraz máme príjem And now we pravidelný can get food in the fridge. a máme plnú chladničku And I stick it in the jedla. face of the devil. A som toto úplne dal diablovi do jeho That what he tváre. meant for evil in your life, To, čo aj ty toto správ, to, čo diabol Even zamýšľa na this zlé pre tvoj život. God will Aj turn it tento around týždeň, for good ver for tomu, you. že to Boh otočí na tvoje dobré. one phone call, Jeden one telefonát, email, jeden e-mail, one connection. jedno What can prepojenie. God do in one moment? Čokoľvek vie Boh spraviť za jeden moment. God doesn't need a whole lot of people. Boh nepotrebuje neviem koľko ľudí na Just to. one touch, just one word, Jedno slovo, jeden dotyk. just one thing that God tells somebody else to do. Akúkoľvek jednu vec, keď niekto Boh One povie niekomu, čo má miracle, spraviť. one Jeden sign, zázrak, one wonder. jedno znamenie. And your whole family A celá situation turns tvoja rodinná around. situácia sa A otočí. breakthrough A zažiješ where prielom. God takes everything to another level. Keď Boh dvíha veci na ďalšiu I úroveň. speak breakthrough in Ja every hovorím life. prielom do I každého speak života. breakthrough in this church. Ja hovorím prielom do tejto I cirkvi. speak breakthrough in every Hovorím business. prielom do I každého speak biznisu. breakthrough in every ministry. Hovorím prielom na každú You're not službu. going to stay where you are. Nezostaneš na tom mieste, You're kde si going to teraz. another level. Ideš na vyššiu You're going úroveň. to possess the land. Budeš vlastniť zem. Every attack of the devil, Akýkoľvek útok od diabla it's broken je tonight. zlomený In teraz. the name of V Jesus. mene Ježiš. And if you receive it, Ak si to prijal, shout a loud amen krič tonight. silné, hlasné Amen. Hallelujah. I see you flying. Ja ťa vidím, ako I letíš. see you soaring. Spread your wings. Rozprestri krídla. Soaring on eagle's wings. Vidím, ako sa nesieš Oh, na hallelujah. krídlach orla. The wind is turning.
ten vietor, smer vetra sa It used mení. to be the wind against you all the time. Zvykol si mať protivietor, But now suddenly the wind comes in your back. ale teraz budeš mať južný vietor His yoke zozadu. is easy. A pôjde to ľahko, Easy. ľahko, Easy. ľahko. What was hard To, čo bolo before, ťažké, becomes easy. stáva sa jednoduchým. How? Ako? Not by might, Nie silou, not by power, nie mocou, but by my ale spirit, skrze says the môjho Lord. ducha, hovorí Hospodin. One more big hallelujah to the Jedno King of veľké Kings. haleluja, kráľovi Lord kráľov of Lords. a pánovi pánov. Hallelujah. Haleluja. Hallelujah. Hallelujah. I want everybody to bow your head, close your eyes. Poprosím vás, všetci sklonte svoje hlavy a zavrite oči. Everybody just stay in your seat for just a moment. Zostaňte, prosím vás, na chvíľu ešte na svojom mieste. I want to take a moment, a holy moment, Chcel by som si zobrať takúto svätú chvíľu and give an invitation. a dať vám také pozvanie. And maybe you come into this place Možno si prišiel na toto miesto and you listen to like 2 hours of me yelling at you. a počúval si mňa tu 2 hodiny, ako tu po tebe zjapem, And you're still here, ale stále si tu. but you never had a moment in your life Ale možno si nikdy nemal taký okamih v where you živote, gave your life to Jesus. kedy si ty osobne odovzdal svoj život I'm so happy Ježišovi. you're in church, Som veľmi šťastný, že si v cirkvi, but coming to church doesn't make you a child of God. ale chodenie do cirkvi ťa neučiní Božím dieťaťom. The Bible says this. Biblia hovorí toto. The Bible says that all who put their faith in Jesus, Hovorí, že každý, kto vloží svoju vieru v to Ježiša, them he has given the power to become children of God. tým, ktorí ho prijali, Boh dal právo a moc stať sa Božími My friend, let deťmi. me ask you this question. Priateľu, chcem sa ťa spýtať. If you lay your head on your pillow tonight Ak by si dnes položil svoju tvár na vankúš and breathe out your last breath, a vydýchol by si posledný would you dých, know where you would go and spend eternity? vieš, kde by si strávil svoju večnosť? Kam by si šiel? Would you know if heaven is your home? Vedel by si, že nebo je tvojim domovom? Would you know for sure? Bol by si istý? See, there's only 2 places to go, my friends. Lebo vieš, sú iba 2 miesta, kam ideme. Heaven Nebo or hell. a peklo. The good news is this. Ale dobrou You správou don't have je, to go to a devil's hell. nemusíš ísť do diabolského pekla. Because 2,000 years ago, Pretože 2000 rokov God späť sent his beloved Boh son poslal svojho milovaného syna, to die on the cross in aby your zomrel place. na kríži miesto teba. All my sin, Všetky moje hriechy, all your sin, všetky tvoje it was hriechy all placed on Jesus. boli položené na Ježiša. And if you come and put your faith in Jesus, A ak ty vložíš svoju vieru v Ježiša, God will clean you from all sin. Boh ťa očistí zo všetkých And he'll hriechov make you brand new. a budeš novým The stvorením. Bible says this. Biblia hovorí The toto. Bible says we have all sinned. Biblia hovorí, že všetci sme We all fall zhrešili. short of the glory of Že God. všetci postrádame Božiu slávu. And the wages that we deserve is death. A tá mzda, ktorú si zaslúžime, je But the smrť gift, za hriech. the gift of God is eternal Ale life. Božím darom je večný život. God has that gift for you tonight. Boh má tento dar pre teba dnes. Eternal life. Večný život. Eternal life. God wants to give you eternal life. Večný život, to je to, čo ti Boh He chce loves dať. you. Večný život. On ťa miluje He's got a plan for you. a má plán pre teba. Not to go to a devil's hell, Nie, aby si išiel do diabolského pekla, but to be with him in heaven forever. ale aby si s ním bol navždy v And nebi. tonight you can walk out of this place A dnes vieš výjsť z tejto budovy and know for sure a byť si úplne that your istý, sins are forgiven, že tvoje hriechy sú that odpustené. Jesus is in your heart, Že Ježiš je v tvojom that srdci. God is your Father, Že Boh je tvojim otcom and that heaven is your home. a nebesia sú tvojim domovom. All you need to do Všetko, čo potrebuješ is spraviť, call on Jesus. je volať na meno Ježiš. Turn away from the life of sin. Odvráť sa od toho životného štýlu Come out hriechu. of darkness Vyjdi z temnoty. and come in the light. Príď k svetlu. Jesus is standing with arms wide open tonight. Ježiš tu dnes otvoreným náručím stojí And he's saying, come, a hovorí, príď, come, príď, come, príď, come home today. vráť sa domov. Don't let anything hold you back. Nedovol, aby nič ti tomu bránilo. Let him wash you A ja ťa and let him umiem, clean you ja ťa očistím. and let him write your name in his book Dovol mu, nech zapíše tvoje meno do knihy so that života. when you cross over into eternity, Aby keď prejdeš na tú druhú stranu you večnosti, hear these words. aby si počul tieto Well slova. done. Výborne. Enter in. Vojdi. That's what God has for you To tonight. je to, čo Boh pre teba má. All the things I preached about don't matter Všetko to, čo som kázal, na tom teraz if you nezáleží. don't take the first step. Ak neurobiš tento prvý krok. Take that first step tonight. Urob najskôr ten prvý krok. Put your hand in Jesus' hand Vlož svoju ruku and say, I want to do follow Ježišovej Jesus. ruky
podaj mu ruku a povedz mu, In a- chcem ťa In a nasledovať. moment, we're going to pray. O malú chvíľu sa budeme But modliť. before we pray, there's others. Ale predtým ešte sú tu ostatní. And I want to pray with you as well. Iná skupina ľudí aj za vás sa chce Because modliť. maybe once upon a time in your life, Pretože možno v nejakej etape tvojho you života did give your life to Jesus. už si dal svoj život Ježišovi. But somewhere along your way, Ale nejakým spôsobom you walked away from God. si odišiel od Pána. You lost your faith. Stratil si vieru. You lost that love that you had. Stratil si tú lásku, ktorú That si passion predtým that you mal. had. Tú vášeň, ktorú si mal. And today you need to come home. Aj dnes sa potrebuješ vrátiť domov. Maybe you've become lukewarm. Možno si sa stal vlažným. Jesus said, if you're lukewarm, Ale Ježiš povedal, že ak si I vlažný, spit you out of my mouth. ja ťa vypľujem zo It's svojich not the úst. time to be lukewarm. Ale toto nie je čas, aby sme boli This is vlažní. the time to be on fire. Ale toto je čas, aby sme boli This is plní the time to ohňa. make a decision. Toto je čas urobiť rozhodnutie. Are you in the world or are you with Jesus? Aby si sa už rozhodol, žiješ vo svete alebo si s Kristom. What side are you on? Na akej strane si? Make your decision today. Sprav dnes to You might rozhodnutie. not get another moment to decide. Možno už nebudeš mať inú príležitosť sa Today, rozhodnúť. Jesus stands with arms wide Ale open. dnes Ježiš s otvoreným náručím And he says, stojí come home, my son. a hovorí, Come môj home, synu, my daughter. moja dcéra, Come home. vráť sa domov. Let God make everything right. Nech dovol Bohu, aby všetko dal Let him wash you clean. na správne miesto, Let na him take do out the heart poriadku. of stone. Nech ťa očistí, nech vyberie to kamenné srdce Give you a new heart and a new a dá start. ti nové srdce. With every head bowed and every eye closed. Poprosím, zostaňte s hlavami dole, that's- so zavretými If očami. that's you in this place, in any of those categories, Pokiaľ jedna z tých víziev sa ťa týka, I want to pray with you and for you. chcem sa modliť s tebou a potom aj za teba. If you need to make things right with God, Ak potrebuješ dať do poriadku svoj you život need s to call Bohom, on Jesus. potrebuješ volať na meno Ježiš. Or come back to that first love. Alebo ak sa chceš navrátiť k prvej Make things right láske, with God today. daj si život do poriadku s Without Bohom. any hesitation, if that's you all across this room, Ktokoľvek tu je bez váhania, I want you to put your hand up all zdvihni ruku, across ak sa this ťa to place. týka. If that's you, say yes, pray Ak sa with ťa me. to týka, zdvihni ruku. Thank you, thank you, thank you. Ďakujem. Thank you. Hands are Ďakujem. going up all over. Thank you in Ruky the idú back. hore. I see those hands. That's awesome. Vidím ruky. Come home to Jesus today. Vráť sa domov k Ježišovi. Come home to your heavenly Príď Father. domov k svojmu nebeskému Otcovi. Receive this gift of eternal Príjmi life. tento dar večného Let života. God wash you. Let Him Dovol cleanse you. Bohu, nech ťa očistí, If you umie. haven't put up your hand, Ak si nezdvihol ruku. if you haven't put up your hand, Ak si nezdvihol ruku, but you know you need to be a part of this prayer we're going to pray, ale vieš, že si mal a že máš byť súčasťou tejto then put it up modlitby, high right now and say tak ju daj yes. ešte raz hore a povedz áno. Make the best decision you've ever made. Urob to najlepšie rozhodnutie, Say yes to aké Jesus si today. kedy urobil. Povedz I've- áno I've seen your hands. Ježišovi. Vidím ruky. I want you to take a bold step today. Chcem, aby si urobil taký smelý krok ešte. Jesus said this. Ježiš povedal He toto, said, if you're not ashamed to confess me before people, že ak sa nebudeš hanbiť za mňa, že ma vyznáš pred ľuďmi, I will not be ashamed to confess you in heaven before my ja Father. sa nebudem hanbiť za teba pred nebeským Otcom. So everyone who lifted their hand, Takže každý z vás, kto zdvihol ruku, without any shame and without any hesitation, bez akékoľvek váhania a hanby, stand for Jesus right now. postav Just sa take pre a stand Ježiša right where you teraz. are. Postav sa, Just prosím stand ťa. up. Kto All zdvihol across. ruku, Yes, postavte come on, sa. give them a big hand as they Áno, stand. dajte That's awesome. aplaus That's tým awesome. ľuďom. Je to Everyone to úžasné. put their hand up. Stand up. Postavte sa. I want you to take a step of faith. A ďalší krok viery. Leave chcem, the aby old ste life spravili. behind Nechaj ten starý život and come. Stand here with me. pri tej Let's pray stoličke together. a Come. prídi sem dopredu. Come. Poď, Come. Come. poď. Don't hesitate. Neváhaj. Come. Come and let's pray together. Come to Poď a budeme Jesus sa today. spolu modliť. Poď k Ježišovi. Come close. Don't worry. Prídi. I know I yell, but I don't bite. Ja viem, že kričím, ale nekúšam. Come close. If there's others, you're in this place, Ak sú tu ešte iní and you know you're supposed to be standing a here, ty vieš, že by si tu mal stáť, but something was holding you back. ale niečo ťa držalo. God's not holding you back. Ale to nie je Boh, ktorý ťa drží. The devil doesn't want you to come into the light. Diabol nechce, aby si prišiel k svetlu. But make that decision today. Urob to rozhodnutie I'm dnes. not going to listen to what the devil wants. Nebudem počúvať na to, čo chce I'm going to diabol, step into freedom today. ale ja vojdem do tej slobody If dnes. you need to be a part of this prayer, Ak potrebuješ byť súčasťou tej modlitby, you still need to come. stále ešte potrebuješ prísť. Just join us here in this altar. Pripoj sa k nám tu pri oltári. I'll keep it open another 10 seconds. Ja dám ešte príležitosť na Just 10 come. sekúnd. Just come and be a part. That's Príď, awesome, man. That's príď, awesome. príď. Awesome, To awesome. je skvelé.
Anyone else, just come and join us before we Je tu pray. ešte niekto predtým, ako sa budeme modliť? Come to Jesus today. Príď dnes k Ježišovi. Receive his love today. Príjmi jeho lásku I want dnes. those here in the front, I want you to lift your hands up to heaven. Poprosím vás, zdvihnite ruky k nebu, tých, čo ste vpredu, Lift both hands obidve ruky, as a sign of surrender. ako také znamenie poddania sa. Open your heart today. Otvorte svoje srdce dnes. I'm going to pray a prayer with you. Budem sa s vami modliť You jednu can, pray, modlitbu. you can pray it out loud with me in a moment. O chvíľu sa to so mnou nahlas pomodlíte. Why? Prečo? Because God wants to hear from you. Pretože Boh to chce od teba The počuť. Bible says if you believe in your heart Biblia hovorí, že ak ty veríš vo svojom that srdci, Jesus is the Son of God že Ježiš je Boží syn and that He's alive, a že žije, and if you confess Him with your mouth, a ak to vyznáš svojimi ústami, then you will be saved. budeš zachránený. Tonight, God saves you, Dnes večer ťa Boh zachraňuje. brings you into His kingdom. Privádza ťa do jeho kráľovstva. Pray this with me. Say, Father, Modlite sa spolu so mnou nahlas. Povedzte so mnou. Otec, come on, pray loud. nahlas povedz. Otče, I come to you prichádzam k tebe in Jesus' name. v Ježišovom mene. I give you my life. Dávam ti môj život, I give you my heart. dávam ti moje srdce. Forgive me my sin. Odpusti mi moje hriechy. Wash me and cleanse me. Umý ma a očisti ma. I believe in Jesus. Ja verím v Ježiša. He is the Son of God. On je tým Božím synom. He died for my sin, On zomrel za môj hriech and He's alive forever. a je živý na veky. And I confess Jesus Christ A ja vyznávam Ježiša Krista, is my Lord and my Savior. že On je môj Pán a môj Spasiteľ. Take out the heart of stone Vyber to kamenné srdce and give me a new heart a daj mi nové srdce and a new start. a nový začiatok. Thank you, Lord. Vďaka ti, Pane, I'm forgiven now. že teraz mi je odpustené. Heaven is my home. Nebo je mojim domovom. God is my Father. Boh je môj Otec. Jesus is my Lord. Ježiš je môj Pán. And I'll follow Jesus A ja budem nasledovať Ježiša for the rest of my life. po všetky dni môjho života. Thank you for it, Lord. Ďakujem ti za to, Pane. In Jesus' name. V Ježišovom mene. Amen. 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 Hallelujah. Halelujá. Thank you, Lord. Ďakujem. Hallelujah. Feels good. Feels Slava good, Bohu. right? It's awesome. Awesome. I can tell you today as a Môžem minister vám of God, povedať ako služobník Boží, I can tell you all your sins are forgiven. že všetky vaše hriechy sú Not odpustené. just by me, Nie kvôli mne, but by Him. ale ním. And God says, I remove your sin as far as the east is A from Boh the hovorí, west. že ja odstraňujem hriechy tak ďaleko, ako je východ od západu. He says, your sin I will remember no more. Je napísané, že nikdy viacej nespomeniem na So vaše even if you neprávosti. were the worst sinner in all Že aj Slovakia, keby si bol ten najväčší hriešnik na celom Slovensku, God chooses to not Boh remember it sa anymore. rozhodol, že na ne nebude pamätať. And the Bible says this. A Biblia hovorí toto, The Bible says if any man is in Christ, že ak ktokoľvek je v Kristovi, he's a new creation. je nové stvorenie. All things are passed away Všetky staré veci pominuli, and everything is new. všetko je nové. Tonight you're a new man, a new Dnes woman. si nový muž, The nová old žena. is gone, it's Všetko buried. to staré je preč, je to pochované. Buried, Je to pochované. but you're alive to a new life Ale with si Christ. plný života pre ten nový život v Kristovi. God's the God of second chances, my friend. Môj priateľu, Boh je Bohom druhej And šance. third, and fourth, and fifth, and 10. Yeah, and A fourth. tretej, a piatej, a Yeah, yeah. šiestej, Many desiatej. chances. Mnoho Many chances. šancí. But this Mnoho chance, príležitostí. Ale táto príležitosť. hold on to Jesus. Drž sa Ježiša. Don't let go of Him ever again. Nedovol, aby si odstúpil od Neho Stay nikdy close to viac. Him. Zostaň blízko Neho. Before I pray for you one more time, A predtým, ako sa za vás ešte few pomôžem, things that are very important. pár vecí je veľmi podstatných. Number one, Poprvé, you can't do this Christian life by yourself. nevieš žiť kresťanský život sám zo You seba. need brothers and sisters. Potrebuješ bratov a sestry. Here's a church with a Tu bunch je of people cirkev, ktorá je plná ľudí, that love Jesus ktorí just like you. milujú Ježiša tak ako ty. Not to judge you, Nie sú tu na to, aby ťa but to súdili, encourage you and to ale help aby ťa povzbudzovali, aby ti pomohli. plant yourself Zasaď svoj život in this church. v tomto zbore. Basically, when the doors are open, be here. A v podstate znamená, že keď sú tu otvorené dvere, buď tu. It's very important. To je veľmi dôležité. Number two, Po druhé, be water baptized. pokrsti sa vo vode. We saw with Paul,
Vidíme to aj u Pavla. Baptize them in water On right ich away. pokrstil hneď vo vode. Why? Prečo? It's I'm buried with Christ Pretože je napísané, že som pochovaný and I'm s raised to Kristom, life to a new life with ale aj Christ. s Kristom som skriesený k novote života. Baptism isn't like a sprinkle. Vieš, krst nie je iba také pofrkanie vodičkou. It's a burial. Je to proste pohreb. You go under. Ideš pod vodu. Died with Jesus Umrel som v Kristovi. to that old life, Tomu starému životu. but alive to a new life with A Jesus. tým životom, k tej novote života s Kristom. And then thirdly, A po tretie, you need the Holy Spirit. potrebuješ Svätého Ducha. Paul said, have you received the Holy Spirit? Pavol hovorí, prijali ste Svätého Ducha. You can't live this life Nevieš žiť tento of život holiness and righteousness. svetosti a spravodlivosti. Can't live it in your own strength. Nevieš to žiť vo It can vlastnej only be sile. by the power of the Holy Spirit. Iba skrze moc Svätého So Ducha. I want to pray for you. Takže ja sa rád za vás pomodlím. Just lift your hands one more time. Prosím vás, ešte raz dvihnite ruky voči And I'm going to Pánovi. pray that God fills you with the Holy A Spirit. ja sa budem modliť, aby Boh vás naplnil Svätým Duchom. With power to live for Jesus. Tou mocou žiť pre Ježiša. Not just today, Nie iba dnes, but every day till Jesus comes. ale po každý deň, kým sa Ježiš vráti. God will put a fire in your heart tonight. Boh teraz vloží oheň do vášho srdca. And that fire will never go out A tento oheň nikdy nevyhasne. until Jesus comes. Až do doby, kým sa A Ježiš passion nevráti. to live for Jesus. A budeš mať tú vášeň žiť pre Ježiša. Father, thank you for my new brothers and Oče, sisters. ja ti ďakujem za mojich nových bratov a sestry. Thank you that you brought them to yourself tonight. Ďakujem ti, že si ich privedol sám k sebe dnes Thank you večer. for saving them. Ďakujem ti, že si ich Thank you for zachránil. forgiving them. Ďakujem ti, že si im Thank you for odpustil. cleansing them. Ďakujem ti, že si ich Thank you očistil. them for giving them a new life, Ďakujem ti, že si im dal nový a new život, start, nový začiatok, a new heart. nové srdce. Thank you, Lord, for sealing them by your blood and by your Ďakujem spirit. ti, Pane, že ich zapečačuje svojou krvou a svojim duchom. On that day that we stand before Jesus, Aby ten deň, keď budú stáť pred Ježišom, let not one of them be missing. nech nikto z nich tam nebude Raise them chýbať. up to be mighty men and women of Pane, God. učini ich mocnými mužmi a Use them in ženami this life for Božími, your glory. viery. Použi si ich, Pane, pre svoju slávu. Above all, I pray, A ponad to všetko sa modlím. tonight you fill them Dnes večer ich with naplň your Holy Spirit. svojim svätým duchom. Put a fire in their heart, Lord. Vlož oheň do ich srdca. A passion to live for you Vášeň žiť pre teba, that will never go out. ktorá nikdy nevyhasne. Burn up every yoke of the enemy. Pane, spál zlom každé jarmo nepriateľa. Burn the taste for the things of this world out of them. Spál úplne tú túžbu po veciach tohto sveta v And ich give them a živote. new desire for holiness A daj im nové túžby pre svetosť and living in your kingdom. a pre život v tvojom kráľovstve. I pray right now Ja sa to modlím For práve every one of teraz. Za každú jednu. that from the top of their head to the soles of their feet, Od hlavy až úplne po pety be filled in Jesus' name. buďte naplnení v Ježišovom. That's it right now. Áno, to je ono. And when you're filled, A keď si naplnený, in the Bible they always started speaking in v tongues. Biblii je napísané, že vždy začali hovoriť When jazykmi. God fills you, Keď Boh ťa naplní, you just begin to speak in a heavenly language. otvor ústa a budeš rozprávať v nebeských sounds jazykoch. like this. Reba Takto to asi kariasando znie. reba kandi halabosai. Oh, God will fill you with power tonight. Boh ťa naplní mocou. Power. Mocou. That's it. He's filling you now. Áno, to ťa Filled naplňa in teraz. Jesus' name. Naplnený The v power of the Ježišovom. Holy Spirit. Moc Now Svätého. begin to speak that out in a heavenly language. Začni hovoriť v Oh, thank nebeských you. jazykoch. Thank you, Lord. Ďakujem, Pane. Filled in Jesus' name. Naplnený v mene Ježiš. Be filled in the name of